Evar baş. Binerin heja tamaşavanın TRT Kurdiye tamaşavanın hususi yen bernameye efsuni be bernameye ka cuda be efsun disan be hevdurane îro beguma me bahsa mijarekî bikin ku de ev mijar ew hem rêveçûna me veke hem jî pêşiya me veke me bahsa dîroka zanînê bikin tabi dema dîroka zanînê mere bahs bike divê meriv hinek bahsa şexsiyetan bike da ku meriv zêdetir dîrokê jê fam bike di dîroka zanînê de bêguman serdema zêrîn bêka kîngê ye divê serdema em bêjin ya zêrîn de gelo li Avrupayê çi çê dibû gelo xusûsî em bêjin li Avrupayê tamam wek bêjin kesên wek Einstein, Galileo, Newton hejî em bêjin wek wan derketin pêş wek feylezof wek em bêjin mucîd derketin pêş gelo wê hengê di wê heyamê da lê rojhilata navîn bêka gelo çi dibû xusûsî jî nava Kurdan da bêka gelo kîja alim derketbûn pêş yan jî derketibûn kîja ye serdema zêrîn ji bo Kurdan ji bo rojhilata navîn yan jî em bêjin ji bo İslamiyetê ji bo Müslümanan bêka serdema zêrîn kîngê bû em ê behsa keşfên ku gerdûnê bêguman zelal dikin ev çawa derketin pêş heta ji destê me hebe heta saet wek bêjin di doyê şevê em ê bi hevdûra bin li gel mêvanê xwe hêja tabii ev bername ez her destpêkê de jî dibêjim yani bi saya we xweştir dibe bi saya we rengîntir dibe li ser ya Facebookê û Twitterê efsûnî TRT Kurdî xeta me ya WhatsAppê jî heye kesên ku bêjin wala ez Facebook û Twitter'a alaqedar nabim ez ê WhatsAppê ra mesajê xwe bişînim rihettir e xeta me ya WhatsAppê jî heye û dikarin mesajê xwe bişînin دنا برنامه ده بگمان او مساجی وجی ریامه و روچونا مجی برفراتر بکه از وی باوریه دامه از میوان خوب دم ناسین سر وی مجاره کو هم خبات وان هنه هم جی وقت بجن کسین معلومه دما کو مره باسا دیرو کازانین بکه گلک شخصیت درتین البت هنه کس و لسر وقت بجن شخصیتان دخبتن لی وار قاطری ملوه در جدا بکن بگمان از میوان خوب دم ناسینه میوان میکمین جواکناس یعنی سوسیولوگ هر وها نویسکار و لیکولینر مفید yükseliyor میوان مهجم خیراتی سرچاوار سرچاواتی میوان من دویمین اوجیج اکادمیسyen her وها زانیگاه موش آرپارسلانه یلماز مطلو ve میوانمن gelme hazır amade bxeyrati serçavar hati Mamusse Yılmaz tamaşavan leja liser wek bêjin matematîkê hakikaten jî bi spor û şarazayê tabii dema ku meriv di dîrokê de behsa şexsiyetan dike Öklit û wek bêjin kesên di derbarê wî da ku cebîr û wek bêjin matematîkê duwarê hesabgeriyê da derketine pêş ew jî bêka çawa derketin pêş bi çi awayê van icat û mucîta wan tiştên wek bêjin keşfê her wa derxistin em ê behsa van yekan bikin û alîkariya me bike dîsa serçava serserara hatî akademisyenekî din li îro mêvanê min e ew jî li zanîgeha Mûş Arpaslanê îro beşdarê bername me bû İkram Filiz İkram hocam çi bixêr hatî serçava sersernêşê îca tabii mijara me yani di nav ku meriv xeber devê mijarê yani mijareka berfirre he lê meriv nizam meriv şkê de dest bike ez bawerim meriv behsa dîro wek bêjin dîroka zanînê bike meriv tiştek ez ya rast destpêkê de ez vî merak dikim yani ev dîroka zanînê çima beşeka bi vî rengî derkete holê yani zanîn tamam serçava çima dîroka zanînê derket ev bi çi awayê îhtiyacek çêbû pêdiviyek çêbû ya jî meriv behsa zanînê bike me bêje zanist ya jî elim tê çi manê ama wisa dest pê bikin destpêkê de wisa ez di sê deqa ji bo bistînim ramê heta ji destê me em sohbet bikim yani ilim şxwe bi evkê tarixa insanê yani insan ku derketiye holê ji Hazreti Adem yani em di Qur'anê da jî dibêje yani evkê eşyayê me navên eşyayê hek kir yînê wî kir yani hatta jûvê yani insanlara bi qalemê nivîsandin kir me beyan nivîsandin û xeberdan me hîne insanê kir evkê da jî yani eva tarixa insanê insan çan hatiye divî dünyayê da ev biye çêbiye divî seyyareyê da ev belê çan cêk biye çan derketiye insan derketiye holê divî tarixê da jî berê da yani di merfên berê da jî ilim irfan şxwe ew yani
باوی دینی باوی اوک دینی کتاب دینی پرتوک دینی یعنی تمام دینان دا یعنی کتاب مقدس دا ببه قرآن کریم دا ببه یعنی سر علم و عرفان علم yani ser zanine o naskirine. Meli. İlim zanine, irfan naskirine. Meli. Her du behevra teyne evkirin. Yani yan embejin ilma marifet. Meli. O yan ilmu hüner. Meli. Yani dibejin mesela avulda mesela ki Hermes dibejin. Hermes kiye dibejin. Ama İmam Suyuti di kitabı da kadar dibeje Hermes dibeje evker. İdris aleyhisselama. Yani evki referans dediğine peygamberan ko peygamber ilmu hüner, ilmu marifet yine insaniyet kiriye jüve peyda ilim, irfan teydinava insanında belav dibe, zaftir kurttur dibe, yan carna car ko vakt dibe insanın zaftir diçine cehaleti paşva diçin, carna car çey dibe insanın evk dibe. به علم و عرفان پیش وارد شد. بله. هجام هم از گوتنه بدم ته ماموسی الماس دستم دا کتاب اسماعیل ابولیس الجزری اورجینال نسخه اوی هیه مفید خوش خودش راضی به سروی پروگرام کوم باسا مزانه کو شخصیت کی کرده حقیقتا جناو دنگه یعنی اسماعیل ابولیس الجزری کو وقت بجن کشف نوی یعنی ام بجن ایجاد نوی حقیقتا جی دوی سردمه داجی از باورم هی لگل وان یکان تشتیم وی رنگی کم هاتنه نفساندنه کم هاتنه چیکرنه دوی حیامه دا به چه آوای چیکر اما طبی البته می باسا اسماعیل ابولیس الجزری بکن که زانینه دا دمه که مره باسا دیروکا زانینه بکه شخصیتی که حقیقتا جی مهم و گرینگه یلماس خوشم نها مفید خوشا باسا زانینه کر باسا دیروکا وکر درباره وی کده یعنی مثلا مره yani o şahı qadak çedbe yani duvar zanist da em bejim berhem çedben eser çedben henek kes lekolin dike henek tiş çedben ihtiyacek çedbe pediviyek çedbe az bu sadiyim ti çadı fikri serbe mjari yani bu gotuna mefid hoca bu teci evkir şirovekir yer rasti evet yani insan yani cudatiye insan bu haşu mejuye yani evi حيوان دني يكو منا مثلا جداتيا انسان حشو ميجويه يعني عقله يعني عقله بعقل بناويه وخويا بوي اوي ناسكه خداي خويا بوي ميجو عقل ناسكه دنيا طبيعت بوي اوي ناسكه او لوی ناسکر نه یعنی چا کو هم حافظه خدا جی دگرن یعنی او چه دجار بینن چه چاوداری دکن همان انگش کی توفت کن به وقت اکشون دا بمرنه انداد بند چن دیروکا زانستی وان تشتی کو هم او دکن دجار بینن تشتی کو به چاوداری هم توفت دکن دخن تجربه و او دکن تو او تینن جیکی برهف دکن ایجا ام نخوازن کو وری بیوا کرن ام دخوازن کو نقل انسان دنیجی بکن ام وانا بن یعنی نمره برا هاتم بدومه برا مت حتی جی که هانه جبر ویدا جی یه پی مهاتن او تشتک بدن سن الماس خوشم از برا بیا وای آوابه از تشکی بجم هجم دیدی مثلا انا خوارن و خوارنامه دیدی مثلا احتیاج کی بدن مروا یعنی به خوارن و خوارن بگم چه نابه yani ihtiyacek de goya ihtiyacek çetbe yani bu şahı vakti ko zike insan terdi be ya jambeji tim buna viji dişke o şahı hanek dişten dineji dgara da ko mesela vak ihtiyacek idi bine vejin nefsa men ne kare vaka avu ve xwarne ve xwarne ya fiziki biyolojiko fiziki heye edine yani hatta ihtiyacı edine Maslow hiyerarşik büya ve outke debe avul mesela debe tibunu berçibun او جركت اولوي امنيت او بسيرفي بي جوار ويدا وقت مرفاه به يعني وقت جبوي ابوريه خين ابوريه وقت كي فرعي چه به کو مخا بلم دبن بفيا ويدر که زانستي زانياري بفيا ويدر که ته هوله وان تشتي خو قداندن اجور ويدا معنى دانه يعني مجبر
پرسکره که روین اما چاره سر بکن اما بخواه گلکتش جوی حوجتی درد که هوله سرویا پیش واچونه بخواه yani dirok jî bi vîya wê em dikarin bêjin ava bûye. Belê. İkram hocam ez ê gotirê edim te jî piştê ne me wek sohbetekê em bikim me xwast ku ez hinek program wisa em vekin. Ez di dîrokê de dinêrim yani mesela dema Yewnana yani mesela bêjin eskî Yunanê Yunana kevin mesela Auguste Comte heye ku dîroka zanînê de heqeten feylesofekî mühim û girîng e. Yılmaz Hoca jî bahsa vê yekê kir yani ihtiyac لسر في حاصل دبه وقت بيجن علمك جي بفي رنجيت كذا هولي طبي حتى وين يجي جالك كاس برهما تشيت كن أسرة تشيت كن وتعطيني برخو وإنسان ودنيا يجي كشف ويجر حتر ويجب قاوين دني لما ورن سر مجاري تشوا لفي مجاري دنيري وقت زانست يجب علمت تشوا دبيني دركتنا ويجي خصوصي أنا زانستي مروف كاره بأوايا كشتي ببيجه كو بمروف دست پێ دکە چاوە بمرۆڤ دەست پێ دکە یعنی دەستپێکە مرۆڤ دەستپێکە زانستیە مرۆڤ بخۆیە یعنی ئێک و زانستیە ئاوا دکە ئێک و زانستیە دخۆلقینە مرۆڤە لەورە بێ مرۆڤ زانستی تونەیە مەسەلا ji بۆنە ئەم بێژن ئاژالان مرۆڤ نکارە بێژە زانستی هەیە یان ji بۆنە مرۆڤ نکارە ji بۆنە ئەم بێژن ku hatine xulxandin zanistî dernake bolê yani mirov bixwe zanistiyê derdixe holê çawa derdixe holê mirov merak dike mirov li der û dorê xwe mêze dike mirov li ihtiyacê xwe mêze dike mirov bi yekî din dikeve têkiliyê bi wê têkiliyê tiştên nû dielime wan tiştên nû derdixe holê yani ji bona vê yekê زانستی و مروف به هفره دمشن د تاریخ ده مروف نکاره جی زانستیه جی نکاره جی مروف بقاتینه لدبه که دهنک دمانده مروف دیس بخواه جعالی زانستیه پیشی دکوه و جارنا جی جعالی زانستیه پاش دکوه دیس اکو وینه تأثیره و دیس مروف بخواه یعنی سدما پیشکتنا زانستیه جی مروفه سدما پاشکتنا زانستیه جی مروفه انت چه وقت بینی خوجا مثلا ام بيجن ام بعصا پیشکتنه بکن یعنی دهنه قاداده ام بيج مثلا قواره ام ورن حربا یکمین یا جهان ام بيجن ولا زانست جبر حربه هناك اصلا كت يعني راوستيه سكنيه لجات بيشاوي داكو مثلا مر بعصا اينشتاين ووقت بيجن غاليليو ووقت بيجن نيوتن ايدنه مر بعصا وان بك طب البيشاوانجي مثلا شخصيه عندنا هيامك هيك وقالوا مثلا بيجن خصوصي السر فيكي بيشكتيه انجي بباشكتيه انا تشتكي شويه زانن مثلا دشر الجهاني ده شر الجهاني جار زانستي تونه بنا درنت كاتولي زانستي وكم روفا كاره تعمير جيبكه كاره تخريب جيبكه زانستي وك ام بيجن كيريه هون كارن بوي كيري يكيجي بكوجن هون كارن بوي كيري جبونا فيدا انسان تشتاج افا بكم يعني جبونا بيكي جالي خرابيه جي مثلا خراب جيبه ام بيجن نتيجين زانستيه خراب جيبه ديس بخو زانستيه مثلا اتوم جبونا كشتنا مروفا جالي اينشتاين درنكت يهولي ناره ام بناگش زانن لبلی بکارانی ناوی چیه بکارانی ناوی مخابن جبونا قتل کرنا مروفانه هاتیه بکارانی بتایبه جد شر جهانا دویامین جبونا وی اكيد بجم يعني زانستي وك مروفه چواكو مروف كاره خرابيه جيبك او كاره باشبونيه جيبك او زانستي جي درکتنا و تشتک باش جیبه سدم نتیجه و دبکو خراب جیبه اكو درتخه هولي مروفه جبونا مثلا از دبيجم مروف و زانستي ام نكارن جهه بقاتين مروف و زانستي تكلي وان بهافره مروف مراقتك مروف دخوازه بخلقينه مروف دخوازه بيكي دن تكف تكلي دوي تكلي ده تشته نو درخه هولي او تشته نوجي دبكو جنم مثلا جنم هاتيه اهلي كرن
مثلا دبیجن بری میلاده بری دگوت نه 1000 سال 10,000 سال انا هنا کس دبن 13,000 سال بری مثلا اوجی زانستیه که حتی گرم نه تنها اهلی کردن دبکو ایرو ما بحث مروفا جینت کردن جتشتن هیسان دست بیدکه بتشتن گلک کمپلکس دوام دکه مالی هر کسیه نه مالی یک مدنیته نه مالی یک ام بيجن شخصه كم قاردونيه يجي من مثلا هم إكرام خوجة هم جي الماس خوجة مثلا آخفتني هون دا من في كده رخص يعني برسك وصار حتى الشيء مكو في برسك جوارا برسواندني يعني مروف زانستي آفاكري يعني جا هاكب ام بيجن جد سبيكا مروفا هي كو إكرام خوجة مثلا باسا في كيكر الماس خوجة في دوبات كر يعني د سبيكا مروفا هي دا زانست تركتي ولا سرچابا لأينشتاين يجي ام بيجن نيوتن كو او ام جاجن يرچكيمي وهذا آخر هذا قوتا دنياي كود بينه يعني مرفنا وقت تصادفي ليه بنرى يانجي يعني علمك تسر علمك يدني اكو او الورد قدينه شاغرتي وي الورد دوام دك يعني هر تشك بتصادفي نينه كو مر مثلا نيوتن دنيره از باورم كو كسي كي حياته نيوتن نزانبه او بيجي والله نيوتن ها سيفك السريبي كتو يعني اوكي ديت لي نيوتن نبوي آواي ديت يعني دبي مرف شو بنيره تثبيتا كشفا طبعا بمراقي تشد بقى ريسيرش يا ايجاد وكشف ده خدت ما بنيره شو درتي هولي شو دركتنا هولي يعني ده حب حمد فلسفي ده هم الدنيا ده حب النظر هي يعني النهير عندنا هي يك يعني بقوي وكده بقوي كتاب مقدس ده ديني ده علم صفتي خديه جو طرف خديه ده انساني بله يعني كو انسان تثبيت في بك يعني الدرد خوي الطبيعي ده انسان ده شوريكي الدرد وريكي الطبيعي ده يعني طبيعي شيء في الدنيا هي طبيعتها طبيعتها انسانيه هم طبيعتها انسانيه ايه بخوها هم الدرد وري هي انسان جدا نوابي ده انسان بقوي فلسفي انسان للطبيعه الدنهره لسر طبيعه اللي كولين علمي هلده علم مصا انكشاف علمي فيش فتشونا علمي بقوي فلسفي بقوي فيلوزوفان وصاچيد بقوي ديني بقوي كتاب مقدس برتوكن ان مقدس بقوي قراني بقوي اسلامي جي چيه اف داينك خديه اف صفتي خديه دي انسان ده تجلياوي تبه يعني ايه اسماء وصفات خدي تجلياوي تشيدبه اف تجلي سر انسان تشيدبه تجليات هويه يعني القران ده بيجي مج علمي تشتكي هندك دا يا انساني يعني علم تشتكي لا متناهيه لا متناهيه او كي ويتنا باشي ويتنا انسان بشكي يعني جبونا كنا متناهيه جبونا بي انسان ايفا ضدنا انساني اف دحب نظريه دفيدا هي انسان او كده او فلسفي دا او كده بقاوي دا بيشوا تشوني دا او كده يعني مرف بيجي او ها لينير دبيجن او ها بسر راستكي چيه هاي تكامل كريه اما هاي بيشوا چيه او نظريه دبيجن او دبيجن ام بيجن تاريخ سلجي تاريخ سر تاريخي يعني تاريخي كأوها أوها سر تشتكي سر خزكي خزكي راس شوية هيدي زيادة بيه أفا أوكي نظرية كيه أما مرف كل الدنيا دا أول دا بري دا إنساني بري دا بريوم ميلادي دا بريوم زعف بريتر دا زعف قومه أو هلاك بنا أو بنا اول ضعف بيش فاتشونا او شرم انسان هفدن او كرنا او طبيعه انسانيه طبيعه انسانيه دكاره ايضا علمي هم لسر شري ولسر خيري او بك دعم لينا مثلا قلت سر علمي اتومي علمي اتومي فيزيكا اتومي قول سر فيزيكا اتومي يعني من اينشتاين وان أنا دكارن بأبي إنسان يجي أو بكن إنرجي استحصال إنرجي بكن جي بيدا دكارن أو كجي سلاح النوكلير
او استحصال بکن بوی انسان تفکری چکن بینا چان هیروشیما ناگازاکی چکرن انسانان اوقا کشتن بینا yani ev ki insaniye tabiatı insani. Yani insan hem meyla şerretke hem meyla hayretke. Hocam mesela devirde merak ne yani mesela devirde kamerayla. Ama çok ser merak etçeydi be yani her du nazarı da yani insan yani ilim Xudeya ev ki sıfatı Xudeya cidaya insanı insan di kolister bixebte. بخبط جنابه يعني بالطلب دبه طلبي علمي نكه او نخوزه لسروي نخبته او نابه مثلا نقرا اكاد مثلا ديرو كمر بنيره ام مثلا نيوتن يعني تي احتياجك تنبكو او في مساله بيني كذا جبري دا دست بكريا يعني ده اوكي ده عالمي غربي دا عالمي اوروبا دا چهل اولی چون کشف در دوری اقیانوسان اطلس بحر دمزن چون هنده اولی خواستن بچنه هنده جو اوروپا بچنه هنده هند اوکی که ولاته که دولمنده هند اوی ولات دولمند مخنه دستی خواه یعنی کریستوف کولومب جمعه امریکا نچو بود اول نزانی امریکا هیه خاصة بتشاهين جوي وعثمانيان ريوان بريبون دا أختنزي دا بحر سبيدا أوجد خاصة ريك الدنيا ببين لسر ريك الدنيا سر بحر هندستاني هندستان بخلينا تصادفي جي كويس زانستر كذا دي سأو درتوله يعني أو كشف جغرافي كيبو بيشتي كشف جغرافي مراقي دوان او كيوان يعني زانين او بو زيدتر بو كوزانين زيدتر بو ايجا كتابي يعني وقت اندلسيوان درن خستنا دستي خواه هيد باري داشي مالي شكرن كتابي ابن سينا ايدن كتابي بدن ترجمة لاتيني كر اوانجي يعني وقت كو مثلا كو عباسيان رو بو بغداي السامراي تشيك او بو وقت معتصم زمانزانین کم کرد لسر وان زمانزانینان او که یونانی او که فارسی پهلوی هندی کتابی وان چه کتابی وان همه بدستی خواه خستن ترجمه وان کرن عربی اوان توارث کرن مسلمانان اوان توارث کرن بو yani علم bu kete desti Müslüman evi mirası ziyadettir kir. Yani peşavi da Yunan bun eko makbejin da Yunan bu Hindi bu Farsan bu. Desbek yani. Aglep ev bun. Yani kitap servan bu. Evce ziyadirce felsefiye bu. Bele Yunanici avvelce evke je Mısri je Babili yani kitabı vanci davul da deçe حتى دچه بابیل مصری بابیل و مصری هایا برس اولا زیاده جه دور نکنه شرح او درقی دا بیچم یعنی علم چادرد که بوله چما بویا وای اوت کن دخوتن یعنی اوی بنگه هاوی دا چه هیه وقتا کو هات پرسین یعنی اصلا به زمان جی که دا پرتوکه خواه دا در حق خباته تشتکی زنبال کشت به yani مروبکی یانجی حیوانکی جبوی چی تخبته سوا چیه چوی وسط تحریک تکیکو او سرتشتکی بکورایی دشغله دخبته yani یه اصلی دبی مرق بقای در حق علمی داود کن دبی مرق مفتاح علمیه بوی مرقی او دبی لی یه هری زده وی اوی دا تطمیم دبی yani mesela suka وی وقتی وی سوکه دا مال هری گرینگ اوه yani matematik ve gerek deytiye filozof Yunani خدانه سر matematik felsefe gel peşva çuye yeko be felsefe ala kadar dibin nava gel da her bir kıymet ev dibin ev balavan dikşine ev menfaatek zede yani menfaatek digiyavan İşte bu ya vay boyko ve tatmin ken
بويكو وان تشتي يعني ناف جالدا ورن ناسكرن مثلا افتشي هنوكو جالك جارا بري مددن سر مجاركي تشتكي زاوا مثلا دبي جبو مثلا كما خارن دخون هي اصلي ام دخوازن يعني خدای تعالی ويا كري هي اول ام جيانا خو دومينن بخارني ليه تشتكي او هيك الدنيا او هيك وقتك ودخون لذتك طعمك خوش جهل ددن بله اجا مثلا خيبات قال كيس انا كاد بينك ويا دبي مثلا منا ام بحثاوي بكن فؤاد سيزجين روي دبي حفظه 20 ساعات رونشتو خبتيه دبي يعني انا كي دكاره بيا او قصا يعني او جبوي كيشان سبب اوقات ساعات رونيشي وخابتلي اجي وين يعني يبص يعني او تشي ده هندري مرفضا هيك وحقاس مرفدش خلاندني عين مثلا انا ها ايرو تشما يعني على ده نتني مراقي يعني زويد مراق وخينوي اشتياقه وتطمين دبه وتشتكي بقيمتها مثلا يفوات سيزجين صرف دعواكي مازنه دبي از نشان بدم كو مسلمان جي عالم مسلمان زانيار مسلمان جي قالك تشكرنا چونك اوروبا دبي انكو مسلمان عالم زانيار مسلمان تنن وقتكي قد تشتكي چينه كرنه چي كربه عادتا گشك اوروبايي و امريكاني كرنه يعني جوان ويدا نه مسلمان نجي قاليدنه قد تشتكي نكرنه يعني بويا وايدن ويسن بويا وايد دين زمان اما يضمص مثلا ويا مثلا رادبه ابي خلات خد دعواكي مازن مثلا دا نودو شيسا حتى بارچو رحمه خوده حتى وي سالجي روی بلکه نزدیک 20 ساعت خبتی صرف دنیا گریا پرتوخانه تواهی گریا وانا کش که برهما توف کرد برهف کرد و وی اوجگر هبو نظام يعني گلک برهما جنویسی و هانی زمان و اروپایی جانا کا قبول کن کو دپیجرن کو گلک برهم مسلمانا هنن انا يضمص حجه مثلا انا تقو يعني فؤاد سezgin حولکاوی هیه و دبیجه یعنی دی اسلامیت داشت یعنی نوا مسلمان داشت کسی کو به پیش کتنه کسی کو تشتا وقت بجن ایجاد کردی جن بجن کفش کرنه تنن بوی آوایج او جرا دبی او که وقت بجن ام بجن دبت تشتا کو زیاتر دخبته مثلا السر ماتماتیک زیاده دخبتی تهیج دخبتی حقیقتا اینجا مثلا گوتنا اوروپاییان لدرکی نراسته مثلا دوار ماتماتیک دا کو مثلا ام بجن لوکلیت مر بنره یا جل جبیر مر بنره یا جل هنا قادن دنه بنره خارزمی مثلا خارزم دوی حیام این اوروپا دا خودت کو اوروپا دوار ماتماتیک دا یا حسابگری دا خبات تکرین حقیقتا جی اسلامیت یا جن بجن نوا مسلمان دا کماسیت نه بوینگه یا ما موسى مخا منفذ خوجي اوجي اكرام خوجي بحث اوي كرن يعني هي راس او يعني زانستي ني قومك تنيه زانستي کار مروواهیه يعني انجام خبات مروواهیه در کتیهوله لی وقت هناك حرم دا زياده خبتينه زانيار لوي حرمي دا زياده دركتنا يعني او جواكا ودمي زانيار زاف جير درخستنا خبات زاف باك درخستنا لي هناك سالاجي هناك اوي سردماجي كاس جوي اوي درنكتيه لي بيشا مثلا اوروباي هر تشتان كي هر اواي بدست يوناني دركتيه جوان نابرا يوناني و اوي اوروبايا دا قي مسلمان قد تشتنه كريه قد تشتد نخص سنه هولي يعني رابشك بويا واي حتى انا كان نبيسين يعني حقيقه كتيه الشكل كتيه مثلا تقارن مربج سردانا زيرين كينج جبو يعني جبو مربج كتب خانم دنهيره انا دسقتي يعني دسقتي مربج دنهيره مثلا كتب خانه توب كابي انا مربج دنهيره مثلا سلطان فاتح مرقوي سر علمي سر علماء زعف شيبو يعني جان جار سلطان عثماني سلطان عثمانيان دا السلجوقيان دا كوج علمي حسكرنا جو علماء حسكرنا جو سروي كتبخانه المرب كتابي واندن هيرا دوان دال سر طبي مثلا كان حب نسخي اقليدي
Nasruddin Tusi nizam çi diyor ki Cabir el-Harazmi ye Nasruddin Tusi Çermeni belki Çermeni mesela ser heyeti yani ona hemen vakti dane mesela mesela bejim masa oklit merevdike yani na o beri tercüme ve Arabi kelimesi kitabı Hipokrat ya Hipokrat evki Hipokrat sonda Hipokrat de tabiban evtike evi sonda dخل لسر mesela kitabı ve çen hab evki ve tercüme ve Arabi heye kütüphane Türkiye danji Kastamoniye'de mesela nüsheyi Kevin Tirli Kastamoniye'de sekinde yani ev kitabı merib kolvan kitabından hera أول ده علم ده عالم إسلامي ده زعل بلا بنا افتشتي علم هم سر طبي به هم سر فيزياء سر ماتماتيك رياضي به سر إدنين به أمان زعل بلا بنا أما شبيه شرا عالم إسلامي باشيكو أو بيه أو كي استلاء مغولان شبيه استلاء خاطرستان bağda ilişki yaptık yani. Evet. Pertikani de bazın tevhatına şevutandın avetine çemanda Şaku merve hafıza kondak ya. Pertikani ya ju peda vakti Osmanyan da ju Osmanyan Bahri Elkan yani Bahri Dimazın da Bahri Elkan'da bina Bahri Hindi Bahri Atlası ne karine evkivan yani ne karine kuvvetavan yani gerek de şatiye çekiren hayal map eğitini keşfa coğrafi ne ketin o vakti Osmanyan sekiniye Osmanyan kuvveta hidi honda kerine çan kuvveta honda kire ilimli honda hocam mesela mevesam çi mesela Hipokrat mesela vakti Hipokrat mesela Hipokrat duvarı tendürüstiye sıhhat da tıbbeden beje tıbbeda bir peşketiye ko sonda ama kitabı Hipokrat be kitabı dini جي عربان جي عربية ستاندر يعني هيبوكرات جي عربان جاوي درواست به يعني جي عربان يعني ترجمان اللاتيني جي عربية شي بيعول بيت الحكمة دا دزبران اوت كن عربية بي وقتا كو اوروبا جي عربية اوت كن جي كتبا جي اندلسي جي او ديزا دغه اوروبا مثلا كان حب اندلسي كتبي بورتوغي مسلمان اغلب شو تفضل ama ko hendik jihaya eval merivlivan kitaban dibire Portekiz'de albamıcı hani eval desxettin mesela avhakiriye Arabiye ve nifsandiye terbiniye de tercüme ve latin çen hep nıskha avhakirne yani destemi de evkivan delil avan jihaya hocam ama bahsa wana bakın le mesela az ma besam şey az xwazim ve ki tam himzim mesela dedema Hipokrat yani bejin dedema Einstein ya yani bejin Yunaniyan Romiyan mesela dedema tavidat yani servis setsale ya Einstein yani taban taze mesela bejin yani Hipokrat o gelwi mesela ve vakti da ko Platon hakikaten bu ave felsefik fikrin felsefik o gelek peşya وقت بيجن بشكي وتك بشا فلسفه وتك وهي بشا فلسفه جي حقيقه ديرو كده جي ام بيجن دنوا قومان دا جي روجلات ناوين بغره جلك دوران جي دبه پیشکتنك جلك واراندا بشتي سقراط اول ده سقراط هي ام دي بيجن سقراط او كيكيه يعني تشتكي يعني بنا كبرك مزنه ده فلسفه ده presokratik tecrübe beriya Sokrat'ı pişti Sokrat. Yani usati hasbandır. Vakti tariha felsefede usa dibejin presokratik yani beriya Sokrat'ı pişti Sokrat'ı filozofa. Beli. Usa tasnif avantık. Beli. Yani Eflatun liser Sokrat'ı ökkeriye tabi ev diyalogi hatta yaşandın jî yani can hem zamanında jî ev diyalogi da ser Sokrat'ı. Pişti bir Aristo dert kendi. Beli. Hece min hazanek mesaj jibinirim. Gelek mesaj hatın. Amer mesaj şandi gotiye Slava zilmevani tedikim bernameyka gelek hoş pırsa kamıcı heye. Az bana pırsa Ömerci tam Ömer pırsatı tam gel pırsa mine. Ömerci ve eki merak. Yani beje dema ام بجن طبی دا یا جد دما ماتماتیکی دا کو اروپای پیشکتنک چه دبه یعنی کو مثلا اوکلید کر مثلا جبیر کر
دوان حیام ده یعنی beş mer bir fikir. Mesela duvarı felsefede, duvarı tıbbede, duvarı matematikte ya jam bijin duvarı hesap artisteknasiye da, astronomiye da. Ko Avrupa be peş diket. Wenge dve qade da rojlata navin ewl ködere bu yani dve hayam da çima ewl peşketin evden başlaman. Yani ev sedem çiye yani merve çawa evner yani kutiko merve serdem ki mesela eva perseki klasike. Matematikte mesela matematikte peşketi hocam yani var matematikte çawa bini ve mijare. Ya yer rasti ana mesela emde ben Cavir el Harazm mesela. Gelek xabatı vihanın. Yani embecen anaka algoritma. İbn Heysel. El Harazmi dervasi eviye. Yani el Harazm guhariye. Harazm el Müslümane. Yani ezbem mesela anaka gelek jara bilgisayarda evi matematik algoritma. Beyveki algoritma emtxabitinin. Yani evtkum kartinin. Ev beyvac navi Harazmi dervasi Avrupa'yı buye. Cebir mesela Avrupa'yı Cebir henüz zanen. Cebir evi xabatı Harazmi dervasi eviye. Avrupa'yı buye. O mesela bahsa birunit yani nakşe ko adniyari ki nakşe ko saçe kiriye anaka yani evi ferahiya dine mesela pivaya evi ev çap piva anaka disa aynı minave guarandan egzede çene buye yani xabatı gele kurahi hatiye çekirin le mıxabın yani gerek mesela bedeste sebebi civaki gerek zedene mesela çadmen ben mesela vaka evi sosyoloji evaki mebesteki yani bede eva mervne kare bine zaman yani sevaçı evmane sevaçı mesela ezanaka jboy civaka anakam teda dicibin anakam ev tedane hemen karın bahsayıkum mesela malum kurda da zarek küçük mücül be fikri xud be bav be hiç be mücül ne be yani ev konu ne kadar bir zaman yani mesela evim bandura bavda demine tara dibistane mamosed be re jvi re cudatır re tine re gidin ne de peşi yani ev çandeke ya çande peşiya peşketine peşketine mesela merv çıka azat çıka serbest ev beke bir fikre yani van tışta mesela ana çıma zarek radıbe de ez bir mina Messi çıma yek nabece çıma gelek ve nabecin emi beven Aziz Sancar çıma gelek zareme nabecin emi beven Fuat Sezgin ana ka rağbet ser çıbe gel haşu müjeko xabat xudun servi mesela ana ka tıp çıma heri puanı zedetir talebet için tıbbi vakti koyuyorsun hem nav geldi kıymete van zede hem haşi van zede hem tiş dedine yani van tışta evi berçavi merfa bilindken merva bilindken o rağbet zede de ben ica vi ev çağcı demek ki suka meda matematik bir kıymet bu ya xabat edene bir kıymet bu ne o alik edene dacı ev serbesti ev rahati ev pers yani pers ev ne nahatne zaman merak pers ko merak zede bir merak o pers nahatne zaman berwe yani peştirci merif yani sedemi siyasi cihenin yani sedemi coğrafi cihenin gerek sedemi vakti mesela ko Xaçperestan sefer tikirana yani sedemi coğrafi ve siyasi mesela avaya başı da ve merelebne yani ne başıcı mesela vakti Xaçperestan sefer tikirana Xaçperestan evci pers tikirana çıma velatı şarkı velatı İslam'ı zav devlemendin hem çıra fakirin hem çıra avkat ketine imparatoriye me evki inkraz biye Roma tine em behevdin düküjün çıra mabeynameda zav harp çeydi. Harbi 60 salan da Avrupa'da çeybu evci perstikirana. Avul ev perstin, naha em perstikin. Avul ev bun. Ev katibun. Müslümanan ev serkeftin desti Müslümanan da bu alem İslam'ı da bu. Evci katibun. Ev de teşkali da bu. Evci perstikirana. Yani kijan kuvveti vihebe kijan kuvvet bikede edbeceğiz çıracı kuvveti der ketib. Ez çıra
hatme vi hali. Bele. Eketme. Yani ev pırs zafeye. Yani vakti Osman estağfurullah. Mesela Katip Çelebi kitabı kivi heye. Kitabı vi evke navi mizan hak fi ihtiyar hak. Kitabı Türkiye nivisan diye. Liser van meculdu be. Dibi çıra ilim oha kim biye. Yani ilmi hesab be, ilmi tıbbe idini çıradı medresen da idi bina avul nay xwendin. Ha ama beri zedeye anaj tespit etti. Ve hiç tespit etti. Dibece 1000 sal avul. Hafte sal avul zede bu çıranaha av kakem diye ev ki vitke. Rahmetke. Nikaşa vitke. Dibece mesela minakeki de dibe ev ki mesela kadiye ki kadi hüküm de. Liser mirası mesela liser araziye سيحب شور حب براتين لسر ميراثي او كي خواتك دعوه خواتك دبي قاضي كو هندسه بزانده جيومتري بزانده دكرب ما بين واندا بايبك كو قاضي هندسه زانده aynen غلط حكم دك teşhis yoksa da بل دبي قال هندسه يعني جيومتري قال لك قاضي مهندس يعني قاضي كو جيومتري زانه او يعني حتى ميناك ده او دبي او غلط حسابك او كيوان او زاويه وان نظام وان او كيوان yani ما بين وان داكو بايت كي ما بين بايت كي او تقسيم ميراثي دا اود بي كو نظام با او هاد كاي غلطي بك كو بزان ده غلطينا كي راست حكم ده جبر بي ابي دبي قالك ايفان علم علمي آلات تبي علم آلات علمي عالي دحب يعني علم او كنا علوم عالية يعني ايه آلتي ايه عالي ايه جورتر علم تكامله اوان ده بيجا اوان ده قالك اف علم او هو هذا توصيتك بله اف تشتي اوها ضعف خطيان مناقشة كرن ضعف خطيان ويساندن ده او كإسلام عالم إسلامي ده بله شرا او كي ممثل عثمانيان جبون عالم إسلامي بر غربي عالم أوروبا عثمانيان بو كو عثمانيان كتن قوتوان خلاص بو إجا قوتواني أو كيجي خلاص بو يعني أول مثلا إسبانيا با بورتكيز با شو قوتواني بحري بيشواتشو يعني جميع دمازن وابور دمازن çekilir servan çuna hatta çuna Hindistan'ı çuna Endonezya, Filipin'i, nizamçı Amerika keşif kirin, Amerika, baş Avustralya, başı ki peşvaçu, Hollanda peşvaçu, İngiltere, Fransa. İngiliz o Fransızlar. Fransi. Evan peşvaçu, ku evan peşvaçu, dünyayı hıstına destek var. Yani eva, ha, de evkeda, de sedem avanda merivkom melhazet ke tarihi da, çıra mesela avul da vakti Osmaniyan da evki Osmaniyan da avuli yani vakti hatta Sultan Fatih Vanji çid bu ulema ji Semerkand'e ji İran'ı rodu bu hatta Diyarbakır'ı ji hatta Mekke mekere ji daha diçiya Mısır'ı ji hatta Konya Bursa'yı yani İstanbul'u vandarandı hatta yani çağrı diçin Amerika ev çağrı dağıtın Osman ev kebab ya çun hatın ev çun hatın çıra xılas bu eva nazariye kimine vakti ko Safevi Osmani dici hevdin da şer kirin yani çeybuna devleta Safeviyan rabuna devleta Safeviyan da alemi İslami da alemi İslami ve avi coğrafi fiziki kısta de parça. İja İran avul اغلب علم وعرفان اغلب الايران kondu bu. Şehri İsfahan be Şiraz be Tebriz be Nizam derdo İran. Hocam emeverin mesela yani ya Osmaniyan evina diyeceğim. Yani çun hatına ulema ve mutasavvufan nizamçıyan zaf çeydi bu. Bişti ko şerre İran'ı ko Safeviyan Osmaniyan korabu zedetir çey bu inkıta çey bu birin çey bu İdi Semerkand'ı jihinde nizam jidereki dini keseki net kariya jiser İran'ı vere Arabistan'ı vere Anadolu'yu vere
وره هرم کردستان وره نظام چه net کاری. بله بله. او سرکولاسیون دبیجن، او سرکولاسیون کلافه. سرکولاسیون علما و عرفان و علم و عرفان سکنی دیمید. بله. هجه من از پرسه کشته بکم اکرام خوشم. یا راست اجیوه مراقت کم تماشاوانی مجی و مساج کس و مساج نفسانده احمد یولجو گوتیه کی yani didema Avrupa'nın da ko peşketin derte ve çakı mer bizvre ko beje dinav İslamiyet'e da peşketinek derna yani mucid derna alim derna evte ve mane ko perverde yavan eğitim avan jiya ve henge ya İslamiyet'e başları evinayek veli gotiye veli eskici gotiye evara hoş ve pırsa kamin heye gotiye jimamustayan ko bersivine ze gereki ki hoş bivim pırsa viji gereki hoşe evici gotiye dema meriv de Avrupa'yan da dinere vakti vanu zerin yani dema zerin emjera dibejin kija vakte mamostayı ki gotu bu viji bahs kere bu gotu bu dema yani vak bejin emjera dibejin serdema navi yani orta çağa ko emjera dibejin skolastik düşünce u filan yani paşketina ilmi ko zedeye her tişti bu avaya kadın da datinin kiliseye bağdatinin beje ve henge dinav İslamiyet'e de dinav Müslümana dinav ve aha ko embejin Müslüman'ta dijin ve henge serdema zerine altın çağı yani dema Avrupa da orta çağı da İslamiyet de vak bejin dema zerinde de çavat bini ikram hocam ve mesele o meseleye paşketine jibe guman yani ve ayam mesele vak magob bimrov dikade çava bimrov dikade yani mesela mamostayma bahsa ilim bahsa irfan kirim be amin ilm zanisti mesela zanistiyen dini yan zanistiyen bejin pozitif vana de serdema İslami avul cihav necudabun yani Müslüman behevdura demeş yani bale lewra çiye mesele zanın mesele ewe jibo peşketina zanistiye jî jibo paşketina zanistiye jî tiştê herî girîng mantalite zihna akla heşmendiye yani ger hûn alaqeya xwe ji aliyê heşmendiye ji zanistiye biqetînin ew çax ew zanist ji aliyê zanistî hûn pêş nakevin. Mesela ez minakek bidim. Cündi Şapur heye de Dîrokê beri milade. Cündi Şapur. Cündi Şapur. Şapur. Şapur dibêjin. Şapur imparatoriyek İraniye. Cündi Şapur jî îro li İranê ciyê Ehwas. Ehwas bele. Li Cibîciya dibêjin Cündi Şapur. Ana mesela hûn Cündi Şapur meze dikin تأثیرا پرسالورا هیا ها جند شاپور وق باجارک زانستیه وق باجارک زانستیه دوی سردمیده پیشیا زاینه nasıl hocam پیشیا زاینه بله بله وق باجارک زانستیه اون مزد کن تأثیرا پرسا لسر و زانستیه هیا اون مزد کن تأثیرا رومیا لسر و زانستیه هیا حتی تأثیرا هندیا لسر و زانستیه هیا زانستی جالین گلک قومان دردکه هولی به هشمندیک برفره به هشمندیک آزاد او زانستی دردکه هولی حتی مثلا دیروکا ما دار الحکمه هی مثلا دار الحکمه هی مسلمان گلک عباسیان بله دم عباسیه دار الحکمه دار الحکمه لورا ورگر تشکرن جکی جان زمانه ورگر تشکرن مثلا جلاتینی ورگر مسلمان ورگر دکن ج سوریانی زمان سوریانی ورگر دکن yani Müslüman ورگر دکن Yunani جی ورگر ama yani tercümanı Süryani cehennem yana İshak bin Hüneyn mesele çiye destilatlar Müslümanın o eku peş vana vedkin dis Müslümanın yani duve serdemede هشه مسلمانه هشمندیه مسلمانه جبونا پیشوچونه زانستی وکریه جبونا و یکی زانستی پیشوت کرد
دار الحكمة وشعلقة جند شبور هي أزبين برا أجبنا تبي هفنا با لجند شبور جي حمان تشت ورجر هنا حتى جبنا لورا أو جي وقت سازية كأفا كرنا أو كاري وي سازية تاني ورجره لجند شابور تاني ورجره هون مزادكن لبغداد أفدار الحكمة الويا اللي شبه نيزي هناك الروجافايا جند شابورجي الروجلاتية هون مزاد كان لدار الحكمة جي مسلمان همان تشديد يعني زانستي بالتقليد يجي بيشت كذا مسلمان جورا سود وردقرن أو جي دس بورجري دس بيدكن وجبوناوي جالية زانستي مسلمان يعني دس لا تاردبن وقتا هون جالية زانستي دستلاتار بفن او چاق کسین که جالية زانستي جوا اصلا جوا کمتر به او چاقتين زانين جوا دعلم يعني جوا قالك تشتاد علم ديروك بفيش شكلي پیش ورد يعني هون ديروك ده نكار بجن او همان زاست جسدي ست مال يك شارستانية يعني مال يك قومه مثلا ماموستا مفيد قوت مثلا جالية خلقاندن بله يعني وكو مسلمان جبوناوية كي خودي ما خلقاندية لخودي ما تشاوا خلقاندية خودي جبونا يعني مثلا مراق خلقاندنا خودية جر او تنبه او تشتينكو خودي يعني استعداد مراق قرت هون وينا استعمال لكن او شاق او مراق تشكاوي شنابه يعني جالي زانستي شنابه جالي سياسي شنابه جالي ابوري شنابه جالك عليها شنابه جبونا فيكي مثلا به سر برسا مخابن باشكتنا مسلمانا بآمن مسلمان هاشي خو جوهراندن مثلا دسردما عول ده هنين بن إسحاق أف دار الحكمة هنين بن إسحاق بالشاب وروج دخبته مروف كاره بجا فواد سزگين 1000 سال بريه مروف كاره وساد بجا جالك زمانه ورگريد که حتى كولينوس هي ازنا غلط بم جالينوس جالينوس ورگريد يعني غربي غالند بيجن بله مثلا او افجانيوش در حقي تبي قالك تشنيف سانديا اف هنين بنساق همو تشتينوي ترجمه دكن ورقر دكن حتى مثلا ميناكك ددن دبيجن كتابك كولينوس يعني جالينوس تينن با هنين بنحساق دبيجن اف كتابه هي فلان او قص ترجمه كريه هنين بنساق الكتاب مزاد دبي ابناويه لورا اوقات ترجمه كريه هيدي نافاروكا ويج زانه اسلوبا ويج زانه جاليه نافاروكا جي جاليه نويساندن جي زانه كو افجالينوس مساله ان تبي تشوا دنويسينه مسلمان بخابات بون مسلمان دخابتين مسلمان هشمندي اوان وكريبو جبوناوي پیشوچون جاليه سياسي جي پیشوچون جاليه زانستي جي پیشوچون او اوروبي جي وان تقليد كرن بو ويا كي دبيجن سردم ناوین جبونا اروپایی سردم کتاریه لبل سردم ناوین جبونا مسلمانا سردم زیرینه لورا حتى مروف كاره مقایسه وساجی بکه ایرو سردم ناوینا مسلمانا ایروه سردم زیرینه اروپایی جه دیس ایروه اف دیس چه نشان داده مدنیت وک آلایه که جدست بدست بردوام دکه کسی که دست جوینه برده هدی اولویجیا نامینه مقابل مسلمان دست بردان صدام اول لگور من يعني بله صدام درویی هنا صدام خارجي مثلا وقت ما مستقبل مثلا مغوليان مثلا بيجن خاشپرستان انا صدام خارجينا و بتايبه جي لسر مسلمانا بالنيني تاثير كرنا انا درستن راستن لبله صدام هری گرینگ با آمن صفویان جی وقتی افشار صفوی عثمانیان شو دربک دا از بری وید بجم ما مسته تدی او نه وقتی ویدا مثلا علی کوشچی بجنه علی کوشچی لسمرقندی اکبو هاتبو دنیای لوی داو کی ببو دست او کی دامزن بو دست اولوغ بی لسر استرونومی لسر چند حب علمان سکنی
hatel İstanbul'u vefat kır. Yani ev çok çun hatin hebu. Mesela kitabı ve ser astronomi, ser edini, Ali Kuşçi. Yani ev köylü Eyyubiye, İstanbul ile Eyyubiye Ebravi. Edvi vakti de ulemayı demazın bejum Mahyiddin el-Kafiyeci li İzmir'e Bergama'yı hatiye dünya çüye hatta Semerkand'ı vandaran Şiraz'ı nizam çüvendarın geraya hatiye Mısır'ı vefat kiriye. Bina Muhammed el-Cezeri mesela ev ki kıraati, alimi kıraati çelheb zaf kitabı ve Pürtükü ve henin evci li Şam'i vandaran avul ev perverde biye başı hatiye hatta İznik'e Bursa'yı vandaran hatiye başı Timur ve biriye Semerkand'ı jo hatiye hatta Şiraz'ı vefat kiriye. Yani ev çunhatın avul ulema ne ev çunhatın heye mamosta mesela ama ev çunhatın ko sekini da Osmaniyan daji ulemayı demezin idi kem bu. Hidi nema. Cubona çe evan yani ev ki İran'ı ulemayı İran'ı koca İran'ı dahatın. Cumavara an nehri dahatın. Je bilad-ı Hind'e dahatın. Evan perverde dikirana, khurttir dikirana. Ko evan idihata birin, ma beyna wanda idi çunhatın münasebet ko xilas bu, enqita'a ki çe bu, birine ki çe bu ma beyna wanda, idi hidi çe ve tavakkıf kir. Yani ev ki idi dinamizma khwahunda kir. Bu dinamizma khwahunda kir, ilim hidi ev bu ket. İlim ket, ki ilmi hindik bu. Kim bu? Kemasya ki mezun çi. Bale, yani mesela خودی دخولقینه مروج yani با غلط نفهم کرد مروج دخولقینه خلقاندنا خوده به تقلیده خلقاندنا مروف تقلیده چه تقلیدی که مثلا مدنیتک دنی تقلیدی که جیرانی خود تقلیدی که زانستیک دنی تقلیدی که و به ده حال مفرد به ایجاره مسلمان ماجی مثلا وقت ما مستقل دگریان دخاندن هشمندیک آزاد دفکرین و پیش ودشون دستلاتدار بون اف دستلاتداری جیتینه دستلاتداری سیاسی جیتینه مثلا ابن خلدون دماکو جواکه لسر جواکه وقت ام بیجن پورتریک ده بیجه جواک برای بدوینه وانا بین گلک به سینرژیک حرکت دکن تیم باجارا تالان دکن دخنه دستی خواه وان باجارا دخن بین دستلاتداری خواه و دوی دستلاتداری مزند بین حتی تین درجه کی دوی درجه دی هیدی رودینین yani مروف کرده بشه هیدی مرقا خوان دادکن هیدی تنبل دبن هیدی ناخابتن هیدی نافکرن انقراض چیده به پش رجی جهولی راد بن کیوان جهولی راد که مدنیتك يان قومك دني يان امبيجن مدنيتك دنيتين يان بدويين دنيتين وان جهوليرات مثلا اقاديان بخوا بدوينا جيتياين شمالي تين بدوينا اللي مرب الاقاديان مزاد كه بشتي 7 سالان هم مزاد كن دناف اقاديان قالك زانسترت كيفن يعني تشتكو ساد بجا وك بجا مدنيات جي وك مروفا تی دنیای مزند به و پشتشی دمره اجاره مسلمانه مجی بخابن اف تئوریا ابن خلدون سر راست کرن يعني وك چی کرن يعني اف تئوری لیرودنه مثلا بيجن مغولان ميناكي كي بدن مغولان هاتن her deri خلاف کرن بله perişan کرن tev yani kuştun çekirin, ev çekirin, kitapkhane evkirin, ilm irfanı tev evkirin, halkı perişan kirin, devlet talan kirin. Mesela Moğola'da peşi mesela tek hatın talan kirin, ne çünkü zaniste falan bevan talan ne kirin yani. Evancı talan kirin. Ama evancı talan kirin, ne peşi ev bu ko insaniyet yani ev ki hole rakı. Az bavarım tek Moğol hatın وقت بيجن وان آخر كرين ده شيء وان تنبوكو يا مسلمان وقا بيش كتنا چكام كتبانه وان لا اما اوكن يعني ندوي هشمنديه اما يعني خراف كرنا اوكي وان يعني طبيعتي وان خراف كرنا انشا كرن نينا يعني her avayı خراب كرن her avayı خراب كم مواد بيشتي هاتن çekirin mesela دشت قبچاكي وان دران قرم دردوري قرم دا خصنا دستي خو دولتك çekirin İşte ev devlet bu Müslüman. Vakti Berke Han'da Müslüman.
پشتی وسا پیشوا چو حتی در تیمور کو باشه پیشوا چو بو و مول بسته کو نوا ترکان دا ایده حلال نوا تبلیغ بول تیمور هات اوی خراب کرد چو hocam mesela ana باشه تیمور مثلا عثمانیان خراب کرد نظام چرا تیمور هات شامی حلب وان دران خراب کرد شو تاند اوان شهران پریشان کرد باشه نوی تیمور علوم چکر سر استرونومی علمی پیشوا چو باشه لهندستان تاج محل وان çeker. hocam mesela ana ilim ne hezeke nasıl yani hezek hakikaten hezek kuvveteke ilim kuvvete mesela Moğol khotiku hatın istila yani bir İngilizce embejin knowledge is power saat hoş yani hezeke kuvveteke yani ilim peşketine ilim şey mesela Moğol khotiku hatı yani kija vakit ednerin dedema mesela em dibêjin İslamiyet be paşket yani dibêjin Moğolatê istila kiriye ne o tane yani em dibin ev yek jwan ev sedemek ya mesela wenge dedema Moğolanda ko Moğoltên istila yani ewan zanîne kawan tune elmekî wan tune ku herda çekat zana çekin herda zanîn wek bêjin çawa şer dikin yani stratejiya çê dikin gelbê Avrupa'da vakti vida mesela mabeyna wan Avrupa'da evkçebiye yani muraselebçe mektupçe hevraşandiye şandına yani wenge Müslüman ne acaba Büyük Han de evkera papay Vatikanera mektup ekişandiye avul Vatikanı mektup ekişandiye bir evke daveta Mesihiyet ki Hristiyaniyet ki ve ceverek keve dineme evke moğlu Büyük Hancı evke mektup eklenmişse ama mektuba büyük han zamanı xanan bisine bir Farsi denmesine. Böyle. Yani belki zamanı Müslüman denmesine. Zamanı van nivisandan jitten avçak. Moğolat. Ter devlet talant kendi dixine destekhe devleti de mezun çetkin ama yani bir zamanı xani karın bilmesine. Avka medeniyet tavan paşvaya. Evki medeniyet ya Moğol'a mevzusatı. Böyle. Hocam aziz şey işte yaparsın. Bu çandet tişki böyle hocam kerim ki. Bray Hüseyin çand tiştek statik ne? Çand tiştek dinamike. De serdemekte nasekne dugahara. Mebeslamın çiye. Mebeslamın az vecib vecim. Mesela de bejin gelo çanda İslam'ı çanda İslam'ı jibona paşketina İslam yan paşketina zanistiya İslam'ı gelo deme yan nesedeme. Bu Amerika kemiş şu her var servek ya bu khine. Bale em bejin mesela Avrupi gar em bejin serdama awul hatta ve serdame vak mamostago dakhatak rast hatta ve roje peş bikatana me gotana wala çanda rasti çanda peşketi çanda mirovahi çanda geroni çandu çand hemu rojavaya de deste Avrupa'ya le em vena nabinin mesela demek de deste Mısriya de demek bale mali Babiliyan duve piştüve de mali Persiyan mesela Pers jali Afganistan'ı beborun İrani jali Afganistan'ı ten vandara ev edi livra deselatariya xwe avadkin Ve deselatariye yani terine deselatariye siyasi mesela jaliye zanistiye medeniyet avadkin o jaliye zanistiye peş daxın peşre un mezedikin mesela icare Müslüman dert kevin hole Müslüman icare vakt mgo yani بأمن هرتج هشمندية قدر ده هشمندية قدر مسلمان جي دوي سردمه ده يا اون مزاد كن مثلا هنا بني ساق بجبوناوي من هكتا هون مزاد كن بشاف ورود خبته تو اصلنگی جبونا بجن جبونا الماندنا زانستیه مسلمان در ناخن حتی هارون رشید وک امپراتورین عباسی پشتوانیا وی کاری دکن به مال خو لوروانا به تناسلی خو نکارم وانش لب یعنی دولت جی بخو پشتگیری ده جبونا پیشکتنا زانستیا وان شخصان اف مهمه پشتر مسلمان به تایبه جی برو حتی خلفای راشدین ده وقت مثلا ام اوقت مثلا نها میزد کل سروی دخل سروان دخل مثلا سوادی نویساندن و خواندن
evi mesela işte ko yani اول Kur'an ko nazil biye Kur'an'ı ayatan nivîsandine işte vi edene tiştedine nivîsandine jü peyda nivîsandin o evk nava Arabanda da Arabistan'ı da zahbela. Belaviye. Beni. Yani de 40 sal paşi da hatta jinji nivîsandin him bune. Na mesela Arabistan'ı evktiken servan tıxebitin لسر كفران نویساندنه دنبال من در جنانجی هیا یعنی جن دویجه اوقت کرد دعا نویساندیه نظام تل نویساندیه ناوی خواه نویساندیه خود معفوب که نظام چو نویسان یعنی حتی جنانجی پشتی کو پشتی حضرت پیغمبر علیه السلام ده 40 سالان ده 50 سالان ده دنبال جنان داجی سوادی خواندن و نویساندن بلاو بیه. پیشاوی دا مثلا ما بجه بریازاینی ama Avrupa jitine nasıl mufit hocam? Yani Avrupa jit mi? Avrupa yani da ayeti ev yani peşin yek de bir ikra yani bu xwendin ev ketine peş ayet ekdine ser kalemi son dokuyne. Yani İmam Mustafa mesela valkeşin و دین اسلام ذا قیمت ده خواندنه ذا قیمت ده زانبونه ذا قیمت ده با عقل کرنه یعنی بو فکراندنه و گلک جاراجی اوت که dev دور خو بنیران یعنی پرتوکا مازن بخوینن پرتوکا مازن یعنی کائنات دنه طبیعت بخوینن فياتنا برجعیم و بخوا بدو زمان جه اوت که وقتا کو تینه زمان بس حضرت علی زمان السوریانیان ينبيه Hazreti Peygamber Cerail tavsiye kiriyor aleyhissalatü vesselam. Hazreti Ali zaman Süryaniye nimbiye. Mesela 8 sale evi peşin Hazreti Peygamber ve Müslüman be her avayı serfiraz bu. Bey 500 sale evi ve fil cümle serfiraz bu. Le jwar veyda yani serhevde emtikarın belki hani ziyade bakın bejin 1000 sal. Le jwar şunda iyi rasti Müslüman gelek evvan. Hocam şey hocam mesela duvarı سترکناسی یعنی استرونومیه دا لاوروپایی مثلا دحب نافنه مثلا یک جوان کوپرنیکه مثلا کوپرنیک حقیقتا جی دوار استرونومیه دا یعنی تشتین یک کمین امتکارن بجن جاکو مرف اوکی دا یعنی مرف بجه شخصیت که برد نوار استرونومیه دا درکه و پیش اوجی مثلا Batlamisi mesela Batlamis vakti Yunaniyan'da ya. Vakti Yunan yani peş mesela Batlamis despeka ve astronomiye davece Kopernik Ludovi le tiştek dvirda hakikaten pır balam kışandı. Serve mücare milekolinkir rasathanaya yekemil Bağday'a ve biye. Tamam. Li Şam'e ve biye yani ben Şam'ı Bağday'a ve der ve biye. Böyle. Yani Avrupa despeka hene karan çekiriye en bejin Müslüman ve serdemede yani serdema xoda evji giştine asteki mesela İkram Hoca pırsaki go acaba İslamiyet zaniste be peş xistiye an be paş xistiye divirdam ledene ko be peş ketiye duvarı astronomiye da led henek cihan habın keme yani mesela az bejim hicaz دوی باوری ده بدواری matematik da yani na mesela malaka dben binom açılımı mesela gelek cara o dben hayyam yani بناوي حيام تي اوكرن عمر خيام بناوي عمر خيام تي ناسين مثلا belki بفي اوای مثلا ام نکارم بیجن و هر اوایی yani mesela van sale daviye ko em dibin jboy Avrupa'yı çağı zerin yani belki mina matematikçi ev çağ zedehi derneketine le ev mesela mego bewe beytulikme verger ev bune Ali şeriatı dibe bena tene be vergeri kes nabe zanyar. Müslümanca tene verger ev nekene be vergera vakti ko derbas nekirne. Gelek tiş tane serhevde. Gelek tiş peşva berine. Le evana ne hatına nivisandın. Le gelek Portekiz'e wan ne hatına ne giyiştine me. Gelek evanji nave evi Avrupa'yı nave kolle serxistine gelek evci mesela. İbn Nedim heye. İbn Nedim heye. Yani evne şehir mesela nasıl program haber mesela Ferista İbn Nedim heye. Müfi hoca tişeki balkeş beji paşıtı bidome. Mesela emdben Hint Avrupa rakam. Mesela rakam ko hecmari ko anaka ten xabetanı tin dine. Anaka navi wana çiye Hint Avrupa Hint Arap rakam Hindu Arap. Şu vakta oldu be hatta evici mesela Fibonacci emdben
یک ماتماتیکچی که ایتالیانه مثلا عربان عربو جاوي هندي هاتيه مثلا سر اوي مسلمان عربي يا عربو جدانه ده اوي عربو هي یک روجاوا یک تمام یه هات بیراته بلکه یه آنکه قرآن ده اوی ده بینن نشبه بیا لی یه اوی روجاوای عربی روجاوای هجماری وان گلک دشبه بی آنکه هجماری کوم دخویتین گلک دشبه وانا لی مثلا فی بونا کی وانا واجه اوی دستینه وقتا کو به تجارت ترن لیبیا و جزایر لواندرا دگرن حتی او چاغ رومان رقمی تخابتاندن لاوروپایی و گلک حساب کتاب وان زاب دجواره و گلک تشتی خوش نکارم بکار بینه اوا مثلا جوا درواسی و درده به جا عربا جا مسلمان درواسی اروپایی به یعنی گلک تش ایجا خینی بی یعنی اروپایی یعنی آنکا اف دیروکا کو حتی نویساندر نه متن اوناکه هینجی سایناکه چینجی سایناکه مدنیت دنجی ناینه برچاب مثلا قبح حساب وانا قد يعني قد تشتك مثلا روسا قد تشتكي نكريه حتى انا يعني مثلا روس مثلا هندويا دا يا جي ام نزانن يعني مثلا هندويا دا ارتشاب شما قد بحسب ولا كان يعني شما زاني ما مسلم بس لا اول تمام يكو انا قد هلاتر يكو هلاتر وين عربنا ما ام بيجن نا بس هذا تركيبن دیروکشی زانستی لگوروی تخوان او تخوان چون او دنویسه او بویا وای دنویسه خلق اروپا دنویسه او جی بویا وای مدن خبانه مثلا رصدخانه ام دمی مثلا مزوپوتامیا پیشیاوی مزوپوتامیا دا رصدخانه تن او کرن مثلا ایجا یکو ام دمی مثلا دیروکا انسان لوی دنه بلکه میلیون ساله ام بحثا چند ساله دکن 100,000 ساله دکن پیشیاوی چبویه 10,000 ساله دکن belki 3,000 5 سال 5,000 سال adık. Zor veda yani çahatiye domiye ki çıkar çekiriye. Beride çon bu. Her avayı gerek em servan ava yani gerek persenin ku em bersve wan bidin ku vi hevi mecare jboy çareser bikin. Yani jboy vi sebebi از به هر وقت کارم بیچم گلک تشت مسلمان او کری مثلا امی او بکن بحثا جزیری بکن بله تشتی کو ایشو کاری کو جزیری کریه 150 سال شوندا اویته لئوناردو داوینچی ته گلک او خیزی کو پرتوکا خدا جزیری چی کریه نیوی بلکی او نکریه لئوناردو داوینچی خیز نکریه و پرتوکا خدا نشان نداره ایجا هفدو yani gelek kes ten zaman ku Leonardo da Vinci ben bandura evida cezeri daye. Mümkün yani. Yani mümkün o efte zaman. Mesela çünkü dışıbın gelek eyvan dışıbın. Yani nüshayı vi zafın. Mesela embejin mebasa cezeri ki embe hususi ceme varin serven jara cezeri o duvarı Kurdi da mesela emtkarım bir matematike. Mesela cezeri ku robot o makine ku ev kiriye وی چاقی خیز کردی. بخوام ماتماتیک فیزیک yani hem fizik hem matematik hem mekanik mesela. از خوازم مثلا وی کیشیم فهم. نام الجزری د وقت کیدا yani او كده نفسي مثلا كتابك بفيرنج دوينا بريدا تمشاوان لجا يا كتابه يا اوريجينال دسختاوي يا اوريجينال يا كوبيا كاو جويه كوبيا ya bejin ya orijinali yani orijinali vi kopya kirne evi ev dibe ya dudiya musabej ev dibe ya dudiya kumer lviye kedner mesela magoya matematik az hiç dibejim ya matematik eda hatta dereki Müslüman ya jam bejin serve ahi peşketinek zede çenebiye le cezeri da az bavarım te asla heri bilin az bu tahmin dikim ko ve kitabe ji hakikaten ji هجای دیتنه کو ملبنه دفرداجی دواره بجن سترکناسیه دا بغدا مگو سترکناسیه دا yani astronomiye da به پیشت که و رصدخانه یکمیجی تیوه کرنه هجم te گوتنه کی گو تگو بچوندنو هاتنه را yani به تجارت را البته ام بجن با آوه کدنجی ne ticareti hema yani merak eraji mesela yek yani sefer yek digota mesela yek sad kira yek talib ilm sad kira
علما کی مزن دوی شهر دا دوی ولات دا درس نظام چیوی کتیبان درس وانده بله 1000 کیلومتره بلکه 10,000 نیست که 10,000 کیلومتر سفر کرا دوچیا و بی باوی علمای تدریسات چید بله تحصیل علمی کرا بله یعنی نیست که 1000 میل 10,000 میل سفر کرانا جبونا علمی هما بله يعني كوميرف ليدن هيرا حتى يعني بيجي محدين عربي بيجي مثلا الاندلسي اوكبيا هاتي الشامي وفات كده ابن خلدون جو اندلسي جو نظام حتى بيجري حتى مصري حتى شامي واندرن قرايه لواندرن بيجي باشي بيجي بيا يا افغاندن ضعف هبو ما بين واندا بله چون هاتن او غاراندن سفر كدن هبو جبونا علمي جبونا علمي باشي اوا سكني و اوا سكني مثلا وقت عثمانيان ده وقت سلطان فتح ده بينا هم علم ديني داجي بينا مولا فناري هبو مولا خسرو هبو مولا قراني هبو 100 سال پاشی بینا مولا گرانی کسی در نکتی هجا من از اتخوازم وقت بیش نرین او هر سکاجی سر ویپرسی از بنرخینم گوتیه احسان فضلولو خصوصی جیکران پوجا پرسیه از وینا جی و هر سکاز و یکی مراقت کم او سروند خبته گوتیه yani avantaja ya rojavayan ya batılayan او جی مدنیت خو لسر مدنیت اسلامیت آوا کرنه بسر وی آوای بپیش کتنه یعنی کمر وی کی بجه یعنی مر بجه روجاوایی مدنیت اسلامیت یا مسلمانان لسر وی آوا کنه و خو سر وی پیش کتنه حقیقتا اونا شهر افسانسیه یعنی میناک هنه ده دسته مده اکرام hocam açta dest bekmez vek هم میناک کی سحب میناک دا ev ki Pırtukhane İspanya'da. Çan hab Minake'nin لو مثلا كتاب ابن باجة ترجمة لاتيني كرنا من نسخة هنا كان حب كتاب حتى أنا نورمالة طبيعي أنا مثلا ليه نافنا نتصنقي هاي مثلا عربية وي نفساندنا دبنيدا لاتينية وي نفساندنا كان حب أو كتاب هيك ليه أتكارم برای کام خجای مجول بله أتكارم ويا بيجم yani emtene bejim beser medeniyet İslam avabune ev nehaqiye. Çünkü emde ben ev tiştiko zanisti tevayi mrovahiye. Neye Müslümana tene? Müslümana Müslümanlar ev Roma yıldan, Yunan aldan ev kırın, peşva birinden wana jime ev kırın. Le belki jver şundacı emedisa malik hocwan hıldın yani kavm edene belki kavm edene yani haram edene des belki o daha bilim be daha peşva be. Yani tene embejin ev gori min narast. Mesela her ne Endülüs'e ev ki ev binay mimari mizgefto vakti ko Endülüs'ün damaya mervledir her çan peşva çune çan ev bune. Paşa Avrupa bin tesiri da mimari Avrupacı vusayık biye. Tesiri zahmet çebiye. Yani دبيجن يعني معمارية أندلسي أو مغربية تسراوي الأوكي حتى الأوكي وانداجي كنيسة وانداجي الديري وانداجي مرف ليدن هيرا تسرا أوكي مغربية معمارية مغربية وأندلسي مرف دبينا ما موسط شيء يعني بينا أو نخشيكو وان جامعه دا وان أبايا وخدا شيء كرنا وان مزجفت دا شيء كرنا أو جوامتي كي وصا أوه mesela hanek karım evci beşim dibim 500 sal yani he 500 sal anka peşameye yani heci khanne gihandın evi mesela mizgef Kurtuba'yı mezun zaman ha yani ne Müslüman ki vakti etke but kanım Portekizce bakım paşa ana hocam az vipsa xo az away kadını beji mesela dema Rönesansı da ku mesela bahsa Rönesans ki Avrupa'ya dema herri vakt beji peşket bejin dema Venedik'e dema zerine am sabejin yani ve hengi ki dema Rönesansı da kej Müslüman girtibun benga xo أنا مسألة تبع الرنسانس كر جاك كودي هي أوروبية نافي كتابه بخوا رنسانسان يعني بحثا يك رنسانس هناك بحثا الرنسانسان يعني كان رنسانس دبي هي لورا جاك كودي حتى كتاب دنيا جهة نافي كتابه بخوا مجاري فكا نافي كتابه دیروکا دزی
دیروکا دزی او دیروکا دزی دبی اوروپی وكم بجن تجاهك اتني ستريك دفكرن يعني هرتش للدور دور وان دقاره هرتش او افاكر يعني فلسفه بوان داس بكريا زانستي بوان داس بكريا ديروك بوان داس كريا حموتش بوان داس بكريا مخابن د پرورده يا مدجي دماكو بحث زانستي دبه ديس باوروبايان داس بيتكن دماكو بحث شارستانيه دبه اوروبايا دست بيدكن مثلا از باورم خوندوانك ما دليسه ده دليسه خاصي كو بويرين اوروبايي خونديه بویر اسلامی جنا خواندیه بویر چینی جنا خواندیه بویر حتی زانستین شهرستانیتین چینی جه هندی جنا خواندنه یعنی لورا منتال نخوشی دوی منتالیته ده دوی حشمندی ده مسلمان نه تنه مسلمان مثلا مسلمان دشر تالاسه ده دشر تالاسه سال 705 yani 51 دشر تالاسه ده مثلا عرب و چینی دناوان دشر در دوی شری ده عربان چینی اسیر جوان اسیران کاغذ ده علم له و کاغذ چی دکن پیشود دبن اوروپایی مسئله کاغذ جکی دگرن اول داد سر چرمان دنیش بله اوروپایی جی مسلمان ها دگرن يعني مسلمان بالتايبات جي حتى كولين دبيجا او جي كتابه ويها ديروكا زانستي يعني كتابه قالك بحجمه او دبيجا غير مسلمان تنابونا دنافا اوروبايان دا ايرو الغوريتمايا كو ام دنافا اوروبايا دزانن اوي تنابونا چما بنا دبيجا نكو زانستي حمو مال مسلمان هاي لي دوي سردمه دا مسلمان وك مگو بهشمندی آزاد و لسر زانستی دخابتین و به زانستی پیش ود چون اروپایی دوی سردمه ده سردمک تاریه ده بون دوی سردمک تاریه ده مثلا اند بیژن شر خاش پرستی بله ضرر مسلمان بیه لبل جالیک دنیجی فایده اوی گیشتیه اوروپایی لورا هاتنه واندرا مدنیت واندرا دیتنه ام بیژن زانستی واندرا دیتنه و لگور ویجی او جی چکرنه وانا علمینه و لگور وان علماندنه خوشی پیش وچو دست خوش هجه من الرسال الوانه دي كده نهار او كي معماري بناي معماري ادن تشتيل ايطاليا يدران فلورنسا او كده يعني تأثير عالم اسلامي چون بيه تأثير معماري ادن بدن آشکار ببینید. از هر منافبره کی لدنافبره دا از پرسن تماشاوانه پرسه و از پرسم کو گله کس دواره کردی ده پرسات نجمرا گوتنه یعنی دما وقت بجن orta çağı da serdama navin da وقتی کو سکولاستیک düşünce و یا جن بجن پاشفچونه که با آواز آنستی به بود نوا کردان دا گلو تشتک هر بوتنه بو دما عثمانیان دا گله کس پرسینه دما عثمانیان دا کسی نافدار این کرد هنه تنه پیشیا و یکی جی پرسینه توکا وانا نابرکا کرد هه پشت وی که جامع بحثا هم عثمانیان هم جی بحثا کردان بکن بکا دواره زانسته دا چی پیشکتن هبیه نابرکا کرد دیسا ملوه داره بله تماشاوان نجا پشت نابرکی دیسا ملوه داره نه طبی ایرون بجارامه ام بحثا دیروکا زانستید کن شخصیتین کو درکتن هوله مورا خوشی ددمکی دان او چوا درکتن وان زانینا چوا درکتن وان کشوا چوا درکتن ما بحثا وانی کن کر دوی بشیده ما بحثا زیتر بحثا وارن کردی یعنی دیروکا کردی دا زانینا دیروکا کردی دا کی جا درکتن پیش اما بحثا وانی کن بکن حتی کش دسته ما طبی وقت بجن ناوین مهم و گرینگ دا یک جوان هایی کو اسماعیل ابولیس الجزیری او در تپش یک جوان پرسان او کو چه آوای درکت و هیامه چه پیدوی بو کو چه احتیاجک چه بو کو وقت بجن ایجاد بوی رنگ درکتن هوله کتاب کوسا برای کو پیک درکت هوله کو او کتاب جان باسکن کتاب کو گله کی برفره و جی کتاب جوسا د دسته مدای کتاب حقیقتا برفره اما بحثا وانی کام بکن لی پیش کو بحثا اسماعیل ابولیس الجزیری بکن
yani dema Osmaniyan da koşdiyate gotun dema ambejin zerin yani dilale devriye de yani devre laleyan da ko rahati u خوشی درته گلو دوی حیام دا پیشکتن درتین یان بالعکسی وی درته و دوار کردی در چنه یعنی گو تماشاوانج مساج شانده بونج مرا از هنک مساجی وانجی بخوینم گوتی ایوارا و خوش به اون بحثا اسماعیل ابو العز الجزری تند قیما تند کردک تند هی دوار امبجن زانست در کتیه پیش کردی میون ین ایران مساج شانده نه گوتنه جی کلام خون بحثا کردی مو ایران جی بکن که او کینه شخصیت نافدار فیلسوف ایران به اکبه تبلیغ بش تبلیغ بش خواه هنگی مثلا گوتی روجاوایی که دما ناوین مهم و گرینگ درتین وک آینشتاین وک گالیلو وک اوکلیت وک کوپرنیک گوتی اوانا چما لوی داره درکتنه لاوروپا درکت ما وینا برسوان دو یاراز اوروپا پیش کرده بود جانا کردی دا کیجا قاد دسپیکه کیجا قاد قده معتصم دا هارون الرشید دا شو خواه يعني دم عباسيان بيجن هجان دم عباسيان دا يعني مسلمانيا كردان الدورة الدافية او كده امويان دا يدي خلاص ببو مسلماني تل بلا ببو نواب كردان دا منتشر ببو يدي كرد اغلبي مسلمان ببو بشتوي دا منطقي كردان اغلب مدبيجة شهر زور در دوريوي هكاري وان درا هكاري او زاغروس وان درا يعني هرما ايراني دا نهاندي ايراني دا نهابا دا وان درا او اغلب كرد لوي بجي ببون او شاخ او منطقة شخوان نيسكي بغداي بو نيسكي دياربكر بو آميدي بو او نيسكي شامي بو شخوان بآوي جغرافي جيراني وان بو دناوا كردانجي زعم مرف دركتن حاتن لبغداي با لسامراي با لكوفي با جوي بيدا دشامي با لوان دران دي حوزي علمي دا ام حوزي علمي دبيشن حوزي مدنيتي وحوزي علمي زانستيه دوان دا اوجي پرورده بو يعني دناوا علماء اسلامي دا او كي اسلامي دا يعني او كي او زانای اسلامی دا او مدنیت اسلامی دا کرد جی دناوا وانده هبو هما تفنه عرب بون تفنه نظام چه بود عرب جی هبو ایرانی جی هبو مثلا تبیجی سیبویهی چه بو ایرانی بو اما لسر صرف و نحو عربی بینا سیبویهی کستنه تبیجی فیروز آبادی تبیجی نظام کی دناوا تبیجی مثلا سيف الدين الآمدي كي كرد بو مثلا او كي اصولي دا ده علمي اصولي دا الاحكام في الاحكام مثلا كتابي مشهوره كتابي دنجي هنا او مثلا مشهور بو جنوب كردان در كتبو تبيجي تقي الدين الشهر زوريكي بو لسر اصولي دا مقدمه هي كتابي ويجي دني هي او زعم مشهور بيه خلق الشهر زوري كرده اما الشامي بتجيبي يعني حوزه علمي اللي كدري بيها كردجي چونه لوي پرورده بونه لو مظلوم بونه لوي خواندنه او بونه مشهور بونه شهرت وانجر آبیه وقت حتى عثمانيان داجي وقت تيمور داجي تبيجي مولانا عبد الرحمن جامي مولانا عبد الرحمن جامي الكوبو وعلامك الزعم مظلوم بو مولانا عبد الرحمن جامي مولانا عبد الرحمن الهراتي بو اما كرد بو يعني ده حوزه مازن ده او حوزه او كان ده هم مدنيت ده هم زانستيه ده علمي ده كردجي لو چونه پرورده بونه جناب كردان داجي مرفد مازن ده علماء ده مازن دركتنه بله خو جبونا وي وقت عثمانيان ده اف تشتكي قوتنا نقرتكي قوتنا چه قوتنا دين عربان تخت تركان علم كردان عناد ارناويدان يعني ابيات درب مسلكي نوا عثمانيان دا يعني چون جبونا چه علماء دمزن نوا كردان دا دركتا حتى دسبيك عثمانيان دا بجي مزبيجه تاج الدين كردي مثلا مشهوره ان علوان وان مازن تاج الدين كردي بو لبورصاي مدرسه ازنيقي لبورصاي اول اوي مدرسه دا مولا قراني
والله قرنا وقت فاتحة مثلا فاتحة وهي مثلا دست بيك عثمانيان دا عند بيجن بيشتوي تبيجي ملا قراني يعني ملا قراني او كي سيداي فاتح سيداي بخابو سيداي بشكتيبو زاروتي دا فاتستان محمد دستوي دا پرورده بو دستوي دا مزن بو جوي ابو سعود افندي هبه صاحب تاج التواريخ سعد الدين افندي هبه حتى ضوية عثمانيان دا اغلب علماء زفتر علماء نو كردان دوان دركتيه السر علمي كردجي اوك بنا اما بناوي خو اوك خو يعني مثلا مرف المنبع عثمانيان دنهيره تبيجي الكردي نظام تش حتى اوكي دفتر قاضيان هي اوكي ارشيفا اي شيخ الاسلاميتي دا مفتيتي دا دويدا اغلب دبيجي نظام كي الكردي دبيا ها جوي بيدا اف تشتكي افجي زاف تشتكي بالكشه كو كاتب چلبي دكتبي خدا بحثا ويكر علم اوها خلاص بيه اوها كيم بيه علمي بنا هندسه به بنا دني به جيومتري به هندك بيه ايدي دبي شد بجت صاني حتى فقيه كردان جبلاد اقراد دين لها تفردا بيجنبه يعني لاسطنبول واندران ايدي علم وصا هندك بيه حتى فقيه كردان جيتي جمارا يكتبه كان نسبة كان جمارا جو بيدا جي دبيجا يك عبد الله افندي هبيه او كي مدرسه ايا صوفيا بيا ايا صوفيا مدرسه كي مازن ابو يحوي مدرسه بيا از ايوان علمان جي عبد الله افندي كردي مدين بو ايوا كرد بو اف علمي كو كيم بيا ايدي ناي خواند ما ايوان علمان لباو يخواند بيش بله از وجود بيجا يعني از كاربرسله مثلا دم عثمانيان دا كمر الفي مسألة نر يا جد دم عباسيان كمر الفي مجارد نره يا راز از باورم دم عباسيان كمر الفي مجارد بنره طبي وهنجي مدرسة درتنا پیش دو وقت بيجن وقت مفيد خوجيجي جو كل ويدري قادك شيد به يعني بيجن نافندك شيد به جبو علمي طبي كرجي زي ترجي لفي منطقينه يعني بيجن لحرمينه وی وارد جی کرجی بگمان به پیشت کردن. چه وقت بینی وی مجاره یعنی دم عباسیان کو عباسی فرق کردن کو یعنی علم جی هزه که و قوت و هزه جی بورگران با آوین دنجی گهاندن هانین عباس وقت بجن وان آخرین کو عباسی دستلات داره کردجی وی که به پرنامه و چه وقت بینی وی که يعني يا راس اج مثلا كسين كو درتين وينجي دا مرب سروانجي كذا خبر يعني بخير السربان نوفان دا السر كو وقت عباسيان دا باشا عباسيان دا مثلا كو علماء مثلا بنا شمس الدين محمود الشهرزوري سر فلسفي اشراقي جي كتابي وزعفن هيجي تشاب دبن تينا خواندن بنا وان انسان السربان لباشوري زعف دكتوره وان چيكرنه پرتوك زعف تازه چیکرنه، اکرنه، دکتوره چیکرنه، لیکولین چیکرنه، سروان حتی یعنی دکتوره مستقل جی سروان هنه. بله. اوان جی بیشین تو چه وقت بینی الماس خوشم؟ هوی راستی يعني بخوا هني أنا زانستي أو جهاز دور تخم مثلا عالم مدرسة بلكي ماكو مجارة مثلا زانستيه يعني أوجد على كده اشتاق ناراسته أو شخ مثلا مدرسة ده بهر أواي ما مستقو على علمي وعلم عالي تي أو كرن أو مجرى قصة كراهي نبو يعني عالم أكيد كاربو هم ماتماتيك بخفتيها هم أسترونومي بخفتيها هم على كده سر جرامر عربي بسبور بيها يعني بيشوا بتشيا أفتش أو يعني جوان راحت بچون او قصه برفرهی نبو علم مکانیزما يعني او قصه برفرهی نبو مکانیزما هم بيوي وقتا کو مدرسه او دبن يعني گلگی دا سر نقل دسنن daha جور ويدا مثلا سر شرح دسنن تشتكي انه زيدا او ناكن يعني نادن سر هذا جبونا چون مثلا کو درسکی جبونا منطقي بده کو درسکی لسر مثلا كوزموغرافيا بده درسکی لسر هي علمي هيئه بده ايدي سيدا نمايه
سیدای کی نمایه کد اوی درس بده اما دما عباسی نه من کارم وی کی بجن نه دما عباسی Osmaniyam da beje. Dema Osmaniyam mesela çıkaz der vasfa o kasa kemtirdi be. Yani le yani evne evi havceti disa zede. Havceti heye. Le edbim yani yemin her mesela megbele gelek evi sedemi derva cemaat ne go mesela Moğol yazılarda evidine mesela Davule Osmaniyam da disa mesela buna Gelenbevi. İsmail Gelenbevi derketiye. Dahem ama Daviya Osmaniyam daya. İsmail Gelenbevi li ser geometri, li ser matematiki, li ser aritmetiki kitabi zafer. Meşhur. Yani hatta li Avrupa ji kitabi çarhabivi tercüme yani gerek bana vay mesela evi sedemi hındırcı yani mesela yok kurmancı gerek medrese vanda gerek alim derken belki emtkarın hazar belki sadece mamusta de 15 cumart. Emtkarın serevde belki sedi zedetir. Yekubun nav em dukarın bijmeyren. Le asıl em ser viteşe bisenin. İro çma hındık derdi. İro çma kemasi avkasa nav kurmanca da nav kurdavu nav Müslümana da avkasa zedeye. Çma em mina beri mirovi mezin zanyare mezin lavameda dernakevin. Çma zanyare mesela yeki mina koçer bir kar, yeki mina Aziz Sancar, yeki mina Fuat Sezginci Almanya'yı, İngiltere'yi, Amerika'yı cidigren olanci o deri serbelin dibin, yanci serfraz dibin, o navivan ev dibin, keyif kaç dibin. Çma nav meda dernay. Yani aslında enekci emtkarın bala khubudun servi mücari, servi perskireki. Yani böyle khubudun veder. Çavad biniyor. Yani diroki da viyadı binim. Mesela bu gelek medreseme ser nakli gerek evune. Yani peşketine. Yani nakıl kırında, yani şerh kırında. İşte ki nu salin davi evune kırında nakısına holi. Ama medresende kitap nemayaydı. Yani keması ilmi gibi ilmi kitap nemaya. Ama o şahıcı yani varın ser mamusta tabii. Bu havay mesela çıkazdı çavkasa kimdi be avkasa be kıymetti be. Yani disa vergerim serviye oy. Yani ev tişteki be kıymet be henekci değil mesela heze gel zavzedenin. Mesela evdu be. Dibe jirin bakılın. Ne kemasya mece ev İngilizceki nece ev ki kemtirnine. Be her havayı milletime geli mecdikarın peşva biçim mesela koçer bir kare emtinin zaman Aziz Sancar emtinin zaman Fuat Sezgin emtinin zaman demek ki minake mezin peşva mehenin le çuma dernay anaka gereka sistema perverdahiye yani mamostego yani ev sistem gerek overi guherten ev tişte ko servan mejara merfe ko servan mejara dıkhavten her tim binin zaman o her tim gerek binin berçav yani ev cumara bir model muana ev bakın hocam kıymet afu yani az dibinin ام بيجي مثلا لزانينجه هما بروفيسور هنا جالك بروفيسور هنا راس يعني جالك قادن دا كوين قادك نما يام تقارن بيجي كو للسري لي كولين للسري تهزاتنا نساندن لي اما خاليته لي قاليته او قاليته ام بيجي وقت الجزائري بفكره يعني الجزائري جتنبوني آوا کرتشتکی ام سر به هر وای نکارم مروجه تنبونه لی تشتکی زام نو تشتكي نوجان در خستي هوله قام جاد بجن اوكي سيبرنتيكي كان عاود تشتكي بويرك سيرن درواس ويا بينم زمان مامورك هاتب بو زاننگه پرستی گوت چیکارdı ki مگو ليكولينرم هما ساكن گوت تشديد هذا عجيب ما مگو از هي اودكم يعني تشتكي ليكولين دكم يعني تشتكي نو جبوي در خصنا هوله مجبورم که آنها در حق وی مجرد کی چی نویسیه بزنبم سروی اتشتکی بدم yani بیوی اتشتکی بدم سر حقیقت جو سابو yani 7 سال در واس bu مج ماتریال کی جبوی پرورده درخواست مج مدل کی جبوی پرورده درخواست لی حتی او بنگه نبه و ام لکولینه کی بکوراهی نکن تی نگهیشن نکارم شکی نو درخن هوله لی سبت خازه بعضیم ancak çeyde be bu vakti ki drej ancak dert ke hole ve asre millet ça yani heyme de evi tişte durt kevin yek em van mirova zav durdıkın yani ça yani em duyen zav jirek bu
عمر خود داویا نظام بچاوایی یعنی دبین یعنی عادت جه انسانیتی جه مروایتی دردخن کسی وستانم کو کس نکاره تقلید بکه کس نکاره پیوان هره یک بویاویه ايش بو پسندایی نباشه پسندایی لزاو پسندانه مروا پاش زاو زده او دکه نه دور دخه لازم اكون نبوش به نه yani زاو دور دخن yani بویاوی عالی کی داجه به قیمت دکن چه مثلا علمي نه زانیارا بله زانیارا yani او قصا یا زیاده دور دخن یا افراط یا توان كذا بله yani بویاوی و تاثير سياسه هیچ خدا نبینه کو میناوی بخفته میناوی پیشوا بچه مینا که میناوی چه بکه هجه مثلا از دبینم دما مدرسین مین کردان کوسا خورد بون یعنی ام بجن استرونومی هبو استرکناسی هبو اندازیاری و بشن دنیا هبون یعنی ام تکارم بجن کو مثلا مفید خوجا به کی اشکره کر یعنی دما کو معلم و ماموسته هبون کسی کو وان علما بدانه هبون گل قادان دا یعنی قادین ام بجن علمی دا ای جدا دا یعنی برهم دردکتن یعنی ام بجن یا ام بجن اثرك رحلة تدريس تبجن يعني رحلة تدريس اكتبوا يعني تشترك دردكته ولا خوجا ايش تو نسل دني ساعات خوش دقيقه ايش تو نسل دني افينات توريا منه يعني بيشتي كو مدرسين ما كردان دناف جلده و جرينجيون يعني ما مستنمان نه كتابه ما تاني صرف النحوي د مدرسه عنده هيد يعني يك د مدرسه خلاص بك صرف النحوي برباش سنه اي نسترك ناسي نما اما ايه دني اوكي وانتنا شد تبي بنجاتنا خوجا ما بينا جو جوينك مثلا تبي جي كتابي ريزي جي كتابي ريزي مدرسه شرح مدرسه جي كتابي ريزي بيشتر كتاب ناس كتاب تنين جي كتاب ناس كن نادن خواندنش يعني ما خواندن مثلا مدرسه خلاص كيا مدرسه ده خوانديه بخارجي نظام بخارج زماني علميه اجا كو بيشتي كو افان خلاص كان مثلا اجازه دستين بيشتي جمع الجوامع يان شرح العقايد اجازه دستين جهدن برستكن تعلمي خلاص كريا علم خلاص ده اجا تعلم خلاص كريا شكون دويدا علم ايدي كذا علم نامينه جا توريام تشي يعني بيشتي كو اف خلاص بون مالي ما سيداي ماش مدرسه مدرتين ليه عالم درناين يعني عالم وكا ميناك كو مرف بحثا واندكن اسماعيل ابوليس الجزري كو دوار سيبرنتيك حقا بيشكتيه ويكي ماسيا كو ازد بينم يعني في توريا كو يجي ازد بيج في قوتنا كو ازد بيجم تشواد بيني حقا جي اف تاثيرك پرورده كو دوار جدا دا فكره حزرا گنجا جوانا فتكرن اذا او نما داويه دا اف هيدا جوان اجوان جي وين قاعد بجني اه دكا اف شي ايش اف شي كاروات في او كده مرف پرج في كده تيج دباج في كده تشواد بيني في كي اكرام خوجا انا براي حسين بري بجم شارستانيته مدنيته اسلامي تاني نمدنيته كردايه يان تركايه تماما عربايه حتى كردي تدا هم عربيه من بروف كارب بيجي مدنيته اسلامي مدنيته هم مسلمانانه جبونا في كي مثلا ايرو ام راسته يعني مثلا ماموستا مفيد يكسل سرفان بتايباج لسر عالمين كردا خبتيه يعني قالك تشتين بالكش ومهم جدي بيجي يعني از بخوا زور سپاستم جبوناوی لبل دیرو که دما کو دناوا مسلمانا د مرف المدرسه یان مزد که مرف لجواکا مسلمانا مزد که وک ایرو دناوا مسلمانا ده ام بجن وک بفكر قومي جداهي تونه يعني مثلا مولا قراني كرده للبا فاتحه يعني فاتح دستوي ده فاتح دستوي يعني لورا وك بجن بسكريكن ايرو ام دوي سردم ده نابينن جارنا دوان مجاران ده بامن هناك مروف دكفن تديد بجن اناكرونولوجي دكفن اناكرونولوجي يعني سردما بري جوي سردم يدخوينن سردما بري جوي سردم يدخوينن يعني تم سروي مجاري مدنيات مسلمانه زانستیا کو ایرو درکتیه هوله به تنها سری خواه نه مال عربایه نه مال کردایه نه مال ترکایه نه جی فارسایه ایگشایه حتی مثلا ما مستوون چیتر زانند مثلا کتبی سیته هیا
يعني أزنا غلط من دنا واندا يك عربتنا تمامتنا يك عربتنا لولا مسلمان أف مهمة مسلمان جعلي زانستي فكريبون و هر کسی قبول دکرن و وقتا وان نجات پرستی که وان داتن فیروزآبادی قاموسی چیکر قاموس اوقیانوس قاموس المحيط چیکر فیروزآبادی خلق کی بن فیروزآبادی ایران عین وره سیبوی هیچ وصل لی پشتر پسکریک چی بو بآمن اف لگور منه پسکریک مسلمان زانستی و دین جه قطاندن دما کو وانا جه قطاندن و حتی دما کو گوتن دین علم تاني علم إسلامنا مثلا شيء حديثة كلامة يعني مدرسة شاهد أو حتى مثلا ما مستا باش قلت بخابن المدرسة إيرو تفسير جنا يا إخوان إن نزانا يعني تشتكي إيرو المدرسة يعني براسي أجي لدياربكر هناك علمي آلات خونن قناوية كده زانم يعني تشتكي رزمانة يعني رزمانة زمانة عربية لورا جبونا ويا كي مثلا عالم مي ايرون بتايبت جي اي كورد دماكو مروان غودارد ك جاليه زانستين مودرن مثلا جاليه بسيكولوجي جاليه سوسيولوجي جاليه ماتماتيك مرف تو بنجهك نابينه يعني دماكو دبيفن يعني فينا غلط فهمنا كن نكو از يعني حد اخو درباسكم وان بتشوف بينم ليه راليته يعني مخام بدفر راليته ده يعني نكارن هستو رحمان خوجي بجن جبوناوي خوندوان ايرو بقولي وان باور ناكن خوندوان ايرو بوان ناكفن يعني خودي لسر خوندوان ايرو خودي تاثير نابن خوندوان ايرو هدي تشتين كو ملاد بجن وقت تشيروك تحسبينن يعني جالي زانستي تركيا تبو صنايعي يعني مثلا اموال الدنيا نفسها يعني عالم اسلامي يعني مثلا دبكو مرف جبو الدنيا ليكولين بك مرف قالك تشتغل منها ليه اف روشه ما يرو لفرا ام فيرا وشي بين مثلا جانا تعزيه مثلا مدرن تعزيه مع زي تعزيه هون ميزات كان سيدات دبي الملات بيفن اذكارن ببيجم السدينو بحث همان تشديد كن بحث همان تشكن لورا تشتيكو فيربونا اون وتشتكي بار فبكجي ايش دوباره كنت يعني وانا دوباره كن احتياجها ما شيء احتياجها ما وان ايدي تانك بيا تانك بيا يعني دغارجك ديفيجن تانك بيا بله احتياج يعني ما مثلا جالي روجافا اري جالي ام بيجن امبرياليزم روجافا ام بنرخي جالي ام بيجن دس روجافا ايرو جهر لي دسلاتاره جويالي ام بنرخينن او تشتين كون روج آوا جبونا لدش خلكيدن دخابتن در حق واجي ببيجن قالك تشتا ببيجن بنرخين اللي بالي تشتين راس شي حنا يعني مثلا ما مستقو مسلماني ما يبري جبونا علم كي بالسدان كيلومتر ب 1000 كيلومتر وزنا ايرو بالسدان كيلومتر دشو دقريه دات لكسيلوكوسي عربا يكي انجليزي افاكريا ما مستا انا نافي ناي برامن لمصري اف صالح هزار ناسد دوان سردماده لمصري صرف الجبونه لكسيلوكوسا يعني فرهنگا امبيجن فرهنگا فرح افا بك دنافا عربا ده 3 سال ما مستا يعني مثلا رد هاوسيه رد هاوس لسر تركيا عثمانية خبتية يعني أن زيدتر فرتر لغتنا هاي إيوية هيجي إيوية التركي لسر تركي إيوية يعني إكرام خود أنا إجازة وبيج يعني مثلا خبرتي وصا مازن دل كابن هولي في بنجاي مقالدنا أي بالواقر مثلا وان عالم وان زانيار نوجي مثلا تنز مرتبة أمدبن مثلا كوتشر بيركار أو كريه نوبلا ماتماتيك استاندير في سي استاندير بار عندها استاند يعني أبيتني زمان أو حواسك دل طلبة دا تشيد كده بأجي أو ببم ليه أو تشي نافكره ده قاعد روجه كده هفته كده ما هي كده ما تقدر علمي هم بنجاه حواس هي لبنجاهتنا يعني حواس هبه بنجاه هبه جي نزانه او وقت كفره دخوازه
يعني رأيك أكثر درنكت يعني أو يعني حقيقة أنا هركز دخوازك روجكتا يعني وقتك كندا بيجي هي بيأوي بمقامه وقتك كندا أوي تشتي درخ هولي سبرناك عزمناك إذا الناس تازه زاب بيصبر عيني وصاد بير موديل ما عندك الماموس موديل هندك تازه زاب إيدي بيصبر روجكتا ورم ناسكرن بإنترنت تشاك وهناك مثلا تشي خليد كل روجكت تي ناسكرن أوي خدا نابين روجك ور ناسكرن وروجك تي ورش بيركرن مربي كي زانبه يعني قولي ويجي يعني برفرهي ناخفتن ام ناخفتن صبر ناكن عزم ناكن اوجي كيماسي كي انا كهري مزن يلماس هجام تفساغو حديثك هات بيريامن كو دبجا علم لتشيني بجي دي سهره وي علمي بستينا وي علمي هيم بفا اطلب العلم علمي ولو بالصيني يعني لتشيني بجي دبي احد روايتنا يكفي اطلب العلم من المهد الى اللحد يعني حتى درجوشي حتى مثلا درجوشي حتى غوري او طلب علمي بكده يعني اسلاميت يعني دينك كل بيشيا ما مسلمانه في كي دايره بيشيا يعني قلتيت الكدري بتشخا دور به بلا دور به للدوي علمي هره تشدبو قالوا مثلا ونبنجها في كي تشاد بني يعني نتند كردان دا دينا اسلاميت دا كو امباسا وقت بيجن ما عباسيان كر مثلا دم عباسيان دكو پیشکتنا که حقا مازن چه به مل پیشیاوی دنیا مثلا ابن سینا فارابی دواره و طب دا کو گله پیشکت فارابی خلق قزاقستانی بود اینها يعني قزاقستانی دا فاراب يعني ام بيجن دگلك جيان دا اقدرتين هول يعني اسلاميت بپشتكه و باويكي ام تكارن بيجن رفاه چد به و خوشي چد به دستلاري چد هر چه به ناوندك چد به مرويا ابيجن تمام لان هاجي ناوندك هي نهاج راحتيك هي نهاج ديسان جبوكو علم بپیش بکوه ما رغبتنا تکنولوژی که وصا هي كود دستمدا اشتياق ورغبت یک سالی دم که هر تشتیم بن تقول چی تنه خوجا رغبت و اشتياق يعني او خلاص بينها جوان اندا اما وینا تنه نوا مسلمان آدم کارن بجیش بلکه ایدی تمام دزانن يعني هر تشتي ام دزانن بله يعني جوانا في يكيش جاهل انا مثلا انا يعني كان نفس صار خور ضعف اعتماد كده بيجن ام تمام بنا ام كامل بنا ام كامل بله ايدي احتياجها ما بعلمي كتنانا افيكو افا اشتياق علمي رغبة علمي تمامي خندتك بله يعني قيمة ورداين ببارن يعني قيمة ورداين يعني شو وقت مثلا تيد قاعدين اوكو يعني مقول شو انا كا futbolcu ki qasi yani evaki zanyare qasi futbolcu ki nayin nasi qasi içman kar pere nay dayin yani ev qasi evaki sanatçı ki çma dernay televizyona çma temaşavani zede yeku temaşa etken qasi wan zede nabe yani haqqaci politika ve siyaseta devleteki yani bala geleki bu viyayı bifetile gelek dişti edibim evdbe سراس به يعني ام بقيمت بن ام وانا بين زمان ام وانا فريزاري خو بكن وان او بين برچابي وان ادبم گلك انا ما از بناكك بدم سال 2013 بو از چوبون باشور لباشور پیرامید دو حب پیرامید نشانی مدان پیرامیدک یک پیرامیدک وسا ماموسته ev li başur Kipr pere qazanç dike. Piramida wê bû. Piramîd li başur Kipr qazanç dike. Mamoste di vê piramîdê de di binî de xelkê rojavayî hene. İngiliz, Fransız, Amerîkî. Kîpera pir qazanç dike. Evana pere qazan. Di ortê de xelkên ku ji Tirkiye çûne, em bêjin rêya çê dikin, mobilya çê dikin, tekstil çê dikin falan û filan. Şehron di Edirne jî ji Kurdên başûr dimîne. Binê li Hûranê lêbelê ji aliyê qezançkirina pera ê herî hindik qezanç dikin ew xwe. Ev piramîdek. Piramîda dinê Birayê Hüseyn jî harê li vira ji aliyê hejmara Kîzê de ye. Ji aliyê Xebatê.
هجماره ای باشور زیده پشتی ای ترکیه زیده نه و هری کم جی روجاوایینه یعنی روجاوایی باشور هجماره وان کمه لبله پریک و قزنج دکن زیده نه خلق مسلمان کرد و ترک و فلان و فلان خلق مسلمان هجماره وان زیده لپریک و قزنج دکن هری زیده او تخافتن هری زیده جی او تخافتن انا مسألة چیه؟ مثلا برسه وای ما مستا ام جالیه زانستی پاشکتینه ام نافکرن ام ناخبتن مثلا اره مراقمتونه افنا وقت نخوشی نکشی بلاو جید بیا بله زمان جی ما سينرجيا خوان داكر زمان جی هم داده به زمان مثلا اول دا ام باشور سر باشور بسکنن یکی باشوری خم دوانه کیوی کردی زونیا زمانی خورم زونیا جاول دوسان عربی زان عربی زونیا حتی چند حبیبی فارسی زون انگلیزی زونینا این هاج غین کردی تشته نابن این تازه این نسل تازه اغلبی غین کردی غین حتی سورانی زمان هین نابن اکو به زمان بن نکارن علم بإنجليزية بزمان إنجليزية بزمان عربية بزمان لا لا زمان سورانية كان حد يكوي هي على كتاب علمي كان حد منبع علمي كل زمان هندامي تركيا جو صابو تركيا إنها نسل إنها زمان إيديه النابن أنا قلت أم عربي فارسي دف بردن بري خدنا غربي أوروباي زمان أوروباي جنسان تركيا إنها اغلب ترکیه در انوستان دا در زانگاهان دا زمان نزانه سیدای وانجی یعنی اوکی وانجی پروفسور وانجی در زمان دا باشنینه اکو زمان نزان بن نکارم بکوینه نو علمی بله نه مفتاح اوکی مفتاح علمی مفتاح لیکولینه زمان زانینه که به تایبته زمانه yani. بله زمانه مثلا زمان جی هندا زمان هندا بینک هندا ببین کارن دیگه مثلا ما اكيد زمان سازگین کرد مثلا بحث فواد سازگین کرد بحث عزیز سینجار کرد وانا لبرا سر زمان از بکن 27 زمان زان نه جالی زمان وسه جالی از زانستی مزدکم مثلا بله لبرا هناك تش علمنا ليه عزيز سینجار مقابل لبرا نبي عزيز سینجار يعني بلكي هناك مثلا اوروبا يعني امريكا يحكي مثلا سر تشتكي انتخابته بله دكتوره تشيتكا دتشوي زمان هند به نعم بزمان خوي انجليزي يعني ايطالي نظام به يك مثلا يعني دتشوي زماني هند بك وي بل وانا بقرا مثلا سر bir دكتوره تشيكا يك bu ما مستعد بالدرفته herhalde ايطاليا ولا امريكا ساكن يا لسر مولانا خالد لسر مولانا خالد دكتوره تشيكر حتى بامنشي شو اللي شامل 2 سال ساكنه عربيين hocam والله دكتوره خو تشيكا انا طبعا عزيز سانجاكري هجي من اتصور مساله اسماعيل ابو ليز الجزائري جي همان تشتش بركو وين مثلا دما ميرو وقت بجم بقاهيه دستك ددن كسين كو علم بله اللي انا از بجم لسه قادمه هنج بكو زمان علمي زمان علمي مثلا لاتيني زمان علمي بو عربي زمان علمي بو نها انجليزيه ده او كهرم مدى عربيه فارسيه نظام فيها زمان علمي يعني علمي ايه يا او واسع يعني اردني ده يعني او كوي زعفن يعني كسي ليتراتوري زعفن يعني وش اخي ام بيجن كو كرت بخوازن كو دوار علمي ده وكا كيفن وكا بري وكا دما اسماعيل ابو الجزائري وكا بيجن ابن خالدون وكا بيجن دما عباسيان دوكو نظام الملك وين كده كو علمكي مختشم به هم بادر تكفه هولي وش اخي دفي انجليزي دسري ده ورا زانينه بهواس بعزين بزمان يعني قالك كسوانا حب شهر حب زمان بزمان قول سر علمي بسكنن قول سر علمي بسكنن كو خورتر ببن زيدتر ببن يعني سر كيد خازر ليكوليم كه gerek دسي حب زمان بزان ده دس خوش از خوازم به یکی جیم نها مباسا اسماعیل ابو ليز الجزائري که مثلا شخصیت مهم كي ندوي من نافي عم بكن يعني
دوی ناوی وان زانبن دوی ام ناوی وان بلی بکن وی حیام ام زان مثلا انا سیبرنتیک هم باشن اسماعیل ابولیس الجزیری کو او وی المدا به پیش تکه tabi bixêra dinava Berzenciyan da mesela zav alim derket. Kîje mesela eko divem bahsa wan bikin hêjê. Abdülresul Berzenci mesela em bêjin. Burhaneddin Berzenci evan zav evkin yani meşhur neva. Belê. Nava Berzenciyan da Kur'an'ı İbrahim Kur'an'ı mesela derket diye. Evji mesela zav vasa kitabı zav he meşhur dinava Araban'da jide li Hindistanê jî hê kitabî wî têne çap. Hocam ez dibêjim mesela têdî me bahs kiriya gavaka dinê. Me got medreseyê me de alim neman û îdî em tenê serf û nehwê yani lugata erebî em hîn dibin. Ji ber wê tiştê namîne ji ber wê awayê jî mesela alimê me ilmê de derdixin de. Ew jî kohon da berxwe tiştê ne ji her tiştê dibin xwe. Yani medreseyê me ana em bêjin devera herî mühîm ku علم تي ادر كيفه يعني دوي اصلا قال اصلاحاتك مزند نظام مدرسه دا ولا تشكر نظام مدرسه اصلاحاتك مزن اول زمانه دا ايد برتقال دا كتابان دا نظام تشدا قال لك يعني قرطر به بله اسميان جبو جوهرتني ديني دا هم ديني دا بله هر دول اجبو يعني بمن ذو الجناحين جوارد بيشن كو yani علم آلتی هم علم دینی هم علم دینی کو یکی بزن به zülcenahayn ve ki bu zaman hoşet ve vicdanın ziyası ulumu diniyedir. Aklın nuru fununu medeniyedir. Bu iki cenah ile diyor talebenin himmeti pervaz eder. Hem terkik o. Yani hakkacı bu hem ulumu diniye hem ulumu fenniye. Gerek bir hevdi o her hava ne tane medreseden mektebi dahi. Be her hava gerek avana her du be hevra ورد أنا زاليزي أم بسكنن باشتم نينه بله از مثلا گوهرتنك جبونا يعني گوهرتن دناوا مسلمانا da çıkas mezun bir jibona famkırna ve zeve minake bidim ana medrese de tariha İslam'da zaningah İro medrese ne zaningah İro medrese مثلا وجي اما هناك بفكر قالوا دماكم بيوان مدرسه بكارتينن بواتايا زانيغاي بكارتينن نه واتايا زانيغاي اما زانيغاهن علوم دينيتنا واندا جو افتنا يعني او جوهرتن چقاس حتى الهيات درجتنا مخابن ايرو روشه مسلمانه لغور في عقلي اوقاشي جوهرتن چيبيه يعني روشه مسلمانه ده Hocam tavasa İmam Gazali ki olsa nizike didaqe mema. Ma didaqe İmam Gazali ra mesela dibijin İmam Gazali hat ilim evi ra kirnizam çünkü ev çiteki ev ke. Cubuna çi mesela bedi zaman çit beje felsefe biteni şüpherat ke. Aynen. Ev ke şüphet çi ke. De imana insananda şüphece. Deneji be vantıştan be fununici taassub şey. Taassub. Her duji evke. Yani ev. Gazali ilim besere xo ev bele. Gelike tez be havraba. Vakti Gazali'de daha cereyan ev bu. Gering bu. Yek cereyan felsefi şüphe ki mazın mabeyna alem İslam'ı da çekildi. Evke filozofan usat çekildi. Rast. De edinadici batıniti peşvaçu bu. Jibona Fatımiyan batıniti. Ji her diyarı ama evkeki çizgiyeki keşant. Bele. Çizgiyeki keşant ko evkeki vasat orta. De ortaya da her. Yani sırateki tarikeki reyeki müstakim şey. Davavi Gazali. Gazali davavi yani felsefe rake, ilmi dini rake davavi usane bu. Bele. Davavi çi bu? Her du tehlike ve her du tehlikeyi bertaraf sırat-ı müstakim dest hoş. Ser sırat-ı müstakim reyeki taze çeken. Bele. Hece malava hava be.
gelek spas em jar mühim bu hem duvarê zanist dam li köderine Kurd li köderine çima em be pêş nakevin ev mesele mühim û giring bû îro mêvanê min civaknas û her wa lêkolîner û nivîskar Müfit Yüksel mêvanê min bû akademisyen Yılmaz Mutlu îro mêvanê min sersera serçava rahatin dîsa akademisyen ji Muş zanîgeha Muş Arpasanê İkram Filiz mêvanê min bû İkram hocam serçava sersera rahatî مالا وجه آوا کو حیا و ساعت ول متما شکر هیوی دکم خونا کو وب دیتنا جوه پروگرام نه هجاتر به یا جی خوا کو ما جوه بر هیوی دکم لگور و برنامه ناقص گرام به هفته اول روزه چهارشنبه دیسامه به هفت رابن افجار لگل مجارکا جدا دیسامه به هفت رابن حیا وینگ بین خیر و خوشیه دا ایوارا و خوش بین خیر و خوشیه دا خاطره